na wala tingin katlay tingin na tingin tuwan na siyong paing kom tingin istanya kilo malap ke pelo ay lumalap tuwan na siyong tandalen pe kinar malichawan kayo paing kawos ako lo malap ke acronym siyong likiyangan kom Kosrae Online Ministry pangan kadar wiowos misingi kitchen te akollah tingin treskala kitchen pakotin yok lang kat kadin sin pata kawi mataga wala Kosrae ke pelchingin kaksakin kat ke pelching wana kada kalam yef ikaya etakan misingi rala kunokon na ke frete rala kunokon na ke shette I know ilang chilan kat katakam ta tram kun kuklal tenel I'm looking forward for that. Tingin kung alle as usual kung alle sharon mo kung alle ako na kung lumalap kulo kaksakin kat ke yan na kayo kumas kenan alle siya maluto siyan sikifena nito na ya tolu som na kung pangan kada fat na mga akketeyac ke yok sipayan mga placings ma uta ka na sikum kading kalam kenan forskella na pa ya bagasyon lumalap sin katke banmol lift na ini na uta ko Paing na kung tago akes mo kinigad met Kosrae flow ko matching pa na focus na shish ini na kashi kada akollah kullo na sumutak sherry okay Sherry ang school nga isang guest at Manila siya. Pinne ungat long dari nga ugat kay wiowos men kat long dari mit. Nara. Alawo. Nangako me nganwi ko makilin tampal chubiyas ngan. Kenye. Kamalap. Tampal kenye tuwan chu. Tuwo kilo kaksakin kat ke mo wolacna kayo. Kilo malap kenye. Dengan siyon suko nga kat kayo ay mutawaek ay sumutak sherry right
Well, kulang malap tingin interest kal kaya unso ko me. Tako ke choir large financiero. Evin si bar unso ko room como siya. Tuku na unso ko na taka kanya room ko me. Tako siakla pacl ke siya pro. Ke sta ke pro. Tekin finar unso ko siya. Na metlas ko siya na harslo man. Kulang malap. Kat kulang malap ke arslan met na kayo kada we met na kayo in kaksakin kat ke pacl si basin na siya. Wana kada kalimim take me mande afaro kategorala from luchi kategorala kunokon ke mante na ke tostinge na kada focus na ke frede shette aksa fela na youtube fale kada na ke pacl Daniel na Henry ino ilang silang kat kategorala sermon chima katli team suko mataga ke kunokon nge ko from luchi we go was rala alunita we ke Henry tas Fred de shette singe pa kada shoan inu se pacl Daniel tak samram kun I'm very excited na ke when pange o ye si mai ale o kaya ka te ka shi ka din ale shi na poema inge sao wana kulacnsap todo fosse na ke lua kalamia. Jesus is sitting at the right of God Father. Ele falou na falou singe kada si ba nakalwani pel na kayo kada someone in York young also life hindi na someone York kal musinge fale samkin in York in my akes makinyagat kay si kad inin na napay kanina akollah na musin tatar akollah singe pa me put your faith in Jesus Christ, the person of Jesus Christ, second person in the triune God. God win. Na ngayon na matalad fungi kataga ako na in Roy Large, kataga ako na in long small lal na God, the third person in the triune God, Paing God, illuminate usi kalam singa God the Holy Spirit. God the Holy Spirit. Kadin te si Spirit. Kadin te si yoksupe masinga. May na pa force kingen. Komedi me ta focus na kemalan fela, kemalan lame when I mix na fash. Naro nga ko mat Christian siya mata ka shoot na katin pel na kaywa. Kat sidia kitari. Wana FC sapta siya for single dolu singa lako shakelim. Keep siya maudaga ngay kat the Holy Spirit. El barshin kat kay siya kat isusya na kaya ngan God. Nga na siya ba molyak. May ngan pang mas may siya na si Kong kadin focus na kaya flock lan lame. Kat fa ka nga even focus lan lame diba na kan me kadin na kan self-examine re-examine mana pa siya kadi susta kaya ngan God may even te siya may tiltikan yung ilyak na gato ko sa lan God. Apa siya sila kalimya. Som chapter 2 first 2. Fak na sila Nicodemus. Na siya ba akyokie, siya ba fak Nicodemus, mukul siya nga Nicodemus. Pharisee siya, tan kali ang masap. Masap ang Moses, wangan, unless, kaya, o dahil koflan figure it out. Kaya siya nga, ena siya ba susta kaya ngon.
tal kofnain fikir, il kofnain fikir machin. Nikotim mesul represent Senate me ushe me Morella I court singan matik ngaw me tigin senatory ne Council of Jerusalem senatory Council of Jerusalem bangan eltaga nero Jesus but Jesus away komeni na ko ni shusta kangon no Roy Loom kapaslum na run God kumakalim kemen ngon man ka te usko nga wala tigin tres ka nga fat nga pala wana wang nula siya wana nas area in lang sisima in fact malankat modernismo. That's what drives us. We're not obligated. It's a lifestyle. It's a new life. Katinta ka. Someone mangay nesmo. May tayo nesmo. Katita kain ukay ako klan may katita kain ukay Genesis na kay Revelation. That's a big difference. It's a big difference. May tayo esma na kay floction. Nangon man kat makain na pa epon kat. Illuminate. Reveal na siya. Or malan kat. His works, his ways, his purposes, and his promises. Makain ngon man kat paus ka tingin na pangay paraclete pangay comforter si ma si siya lakalam niya ke son sapta siya lakos lakalam niya na si may tamalutin niya ke or masapta siya fosalkos mata na Jerusalem saan siya pen na kat ngon siya pa na kadin sano na iliyak na kat kay siya Christian siya panangon matal si Marala, Mary at Akinsewowo. Pamit Christian na kayo wala na nas. Ngon man ka tinanasin ka. Kadinali, ito na pa yung malangkat. Now with that being said, let's look at the last 40 years. Mana pa sila ka-Jesus ka ng malangkat. Mana pa siya. Makatiligas na siya. Ma-intern ko siya. Si master na phone siya nga sung intern mo. Matagali may kospe mo. Nakimakiyak na siya ni siya nga fat na pala. Ikwen mo the flesh. We're living in the flesh. Rome saptal good fat mamuling nga na pamulo. Na may katsamsam nga kadines makaflop na kaya mapayalan ka pa Kosrae Online Ministry taka inakes makinyikat pakutin na siya kadin flop na kaya mapayalan na kumtika in fact na siya lipan mo for the last 40 years nganus kat mo na mo kumtika kaya payala man ngan katasin nga el putekiya Naging protekiya ngam ta ke menchung pangen si mga tanga nakikalansap katin float na ke mapayangan kat metiki patte bel na ifin katte na ito masing may ungayan kay wapakat dieng talik natas nga pamas nga in the last couple of weeks dik na force matwell lak nga pawangan la Guam Seattle area dik sinatas Tingnan na force pa natin sana mong nabasiyat. This is our wake up call na si ko. Ara ang adla lang si may kak na siya tigin tres kalingan natagam tak samram kun pukla denel. Tak tu fale. Sapta singa luangan no phone na katero ke frete 7 na nag-aksya fila sapta singa luangan. So fintraga pa session siya sapta siya. So that's 12 na siyabe we konkos kadak siya fila book. We pen na kunokon. We pen na mga men for the last 40 years katinara mga na. Misenya fala kadero.
Nara kat fak mange kun broi ke sikya kat tigin na daga broi lang shepe pasale yok to kada nge broi nan met na kayo ngal daga mta sam akketeyac ke au elaul me kos ngau au ikos kat kani rala broi pe na ke na chin metlas ko na kayo ra broi ta katen plain kat na ke puklal ten puklal revelation we got in fact a cash pay like a cashing me devotional readings na ke Friday set. In other words, got the broy kat magay na bagay nak fresh mga nagade ni shape broy lan met na kayo. For the next missing fan na ni kel flow Paing Kosrae Online Ministry. Kadet ti bet ka sang ikwan lan may ita fleshly living in our malangkat. Ngon man kat pa 9 kat. Even kung dalagan na chicken trash ka lipan fleshly kung del pangon niya ka del kang dikikat. When even one ngon God, we need to cease. Na papa na alu locally finan Kosrae ka finan kuam finan on if in might calling to yak sam na in momana la los pamangan del kankin lutut kikiak ngena. Del aksiwash. Do yak aksiwash. Na mas ma way made about pricing kataga section ka naman as flocking ka na room kadim take kokolan ngon red malan ngoning kat kaishi pang mas ma yok spemit we need to really stop doing what we're doing in Kosrae when pau sim mata na sin tik first na kasna mas kan no yan na kaywang masing pa in red fast in kastan katin dago. With that being said, you can test in March town so go to go on to go and get some neural and me the proiga. Chiba kalwini kulo man lap kartlan met na kayo met tiga da fast na metan amna kan we kom tigin masangan tigin perle kom shepe tuwa kom kulo na shin kat ke mo large kaksakin kat ke man kayo all the glory to the Lord kulo man lap we sing a fale all the glory to the Lord. When for the last 40 years, come along the self-glory no fun na bagay sa marang. Kat sumin na tun. Oh, ang tafan nget kaino yangan, ena intui. Wana tikin perle lakalam nga. Man na kayo manisin kat. If in katarangan, inches, me angan na singkat le Akinsewowo kat. Dak kaya kat kaisi. Kung kulang malap tigin per lagi fractionan tigin polin arulo minta ka ke pelcingen lana is strong tuwa kulo kaksakin kat ke mo large kaya wa kulo ke kulacnsap proy fashion kulo malap akollah mwe kat pa na proy tigin is shepe u4 kung kulo na malap ipruakos I read di masing ipruakos fashing alakos tigin reskal nas kan redela metinga usut flokon at Smet ipruakos fashing alakos akalam yang Ashemet told Falatan Allah, Jesus, when the din got, just some 39 kashaw, yen got the last way, Timaing Lela Katin, Shukyat, Kolalal Fungi, Sheshakat, Fakat Care. Ulomalap Neshepe, Alana akketeyac foshingan, Kal Papinangan, Nadamdal Bed Tamshin, Finan, Alabama, Neshepe Laje Guam. Panalakalimingan, ausingal siya ke fonga. Kulo malap kasluman, na tamtal pet Alabama, na tamtal Kenya, Charlie Finan Columbus, Georgia. Inge na Columbus, Georgia, inge na flok le Fort Moore, Fort Benning. Webe na oya mga tle Finan Kalingo. But anyway, God by na gadin to actually check pelching and with that being said, that's gonna chicken trescal and the garala proe, nakatrasum na ke kunokon na ke Friday shette. Chicken trescal, Klamalap, unso makatfaka kaya pang unso kuman met katfa fractionate kal kulo. Klamalap. Met puyas mele, financiado bang kata si Los.
Tuwa tigin likiyac. Press card below. Tigin ngatlali. Ani ko na mesikia ko. Load pelo na room manchiki. Check connection na ko. What's the met? Well, wanang akalan miya. Kata sum tigin press card. Kat fragment na ke pro ni ke slash lumungan. Narong si feedback of local of pelo na room kun ikes na ke pro. Finko. Well, lulap. An wala limits to lipan in pan kos nukewa. Efa tukun pro yung alila me sikiyac connection lock level lang ito. Wala nga kanta ko, wiowos, wiowos si Paing. Kulo kita ko lowosan, naknas kaksakin, nagigos mutawaek taringan. Likiyac wiowos, first si margin naklowosan kaksakin pagi mga tagayin Paing nuke. In kaksakin kat na bana limistili pa nilfak nge. Pasege kasla naknas proy ben ko usaswan kadin na be kengin proy lowosan in kaksakin be. Katagani proy. Kachifil pe Paing nagi maswas pa LEUM kat pagat marsin kasao. Kulo ki ka mako mesin na sish. Kain mano in kain da kachifil pe akfashi mission si mako inspired ke insiyash kan naklasha nge kadin fash na met. O yasina magat mutawaek ki kasin kol. Tarak tagi pelsingi kadin shrela malo maliki. O yasaye. Kulacnsap singain fak kumyak mga fan na kingenik LEUM. Intia ke artificial intelligence. Intia ke oye ke kofaga kadena kain o yasaye. Akadin taka in strictly sham kin gas LEUM. Gas medal LEUM. And may kasao fele ma wangen le. E gas LEUM yan nituk mabatbat. Maingi na wir insiyash. Kadin ngat la liye tafung le lash. Ke ye som la. Magat check na ngos la kain ara katamange pakat mata inike musingenge. Mayen ko makkalem yike mas talom. Makuluka eunikati. Nanak mnaskat papa. Esta nanak inincephalatikkat. Usi constride art nasish. Inte kekala kayawash. Anakesmania clancy. Inanan fukfuki. Ako min kain ekye. Inkayawash kapun mengosh. Aknas na siyash. Katinetala. Nanak falat lasha. Ekol katla na kiyongayi. Usena sish kadin lem dolek kitafung le lash. Kadin dem dana in klasit lasha. Ki oye masikiyac na sish. Makatukun na misingi. Mayen kung fan na baka naksiko siya kikatleo. Panang confession lash na siyum. Kat siya kaya kumin kan kaksakin. Usi palay clash. Kadin daga fakak. Yemato mayen kung fakkalemye. La kat fin tiye likiyac kan siya likiyac. Kung tiya kain matain kasao. Elipse pray lash. Panang kipelsingi. Kat siya kaya knakmanasyum. Kat papa. Kumetala kat mwet kat fototolen mapespes. Panang kat ngishesyum. Kumin na nakmanas. Ace kat kipelsingi. Nanaknas ki makuluklasyo. As you feel very story ka di ka din fashnamit. Kat siya kain si fena. Wengan italash. Italash ita. Panang kat ngishe ki masi makawil. Masi makulkat misingi anato ka mapatpat. Pakikaslo. Kat lalal fungilag may wikat kiltusingi kat papa. Mayin kaslo makkalim yoingen. Na yen na kayo maluwa tolu to kaniwe. Kumaya pe asin maslo. Usena siya ngayng si.
Katin kain te kana irum men kum kat shima sisana ke langsi. Kat shima che kain tiana nakmnas na sirshki makluklash. Kumakkalemi gi masmas salom. Na elosna matel lalfungi. Pakum che kain kasha. Kat mishesium kat papa. We kat ke akketeyac tu singe. Ikasta kan men melutut lomo. Ki pacl singe. Metigat fashnamet. Katin shakayak pemet lash mam dainashur la ki pacl singe. Ki pray lasha. Mwet lash mam tape. Lomo no nursing home. Kamape. Tape in lomsi. Epala maslan mano. Kamnaslan mano. Kumke fan na bagan gashagat kimange. Hospitalik nadash makel buis ki pel singi kumetake. Nanak munas kashe losin jef leak. Ingan syukum. Katnushesim kuminesla mella losin ramakuluk. Kuminkan kashe los. Ki probationary period lalos. Kun kashe los. Intia civil pep tatyang nage domestic violence. Katnushesim kat papa. Kashe los. Kinanak falet lalos inesla kashkashak lalos. Kamungsa lalos. Oana si mama kaprelosa misengi. Katalal fungila. Kumkantalala sinin koslalos. Kipelsi Paing katakilin mapespes masikiak finne finenele. Ka finen merke misengi. Kishipin a mainland Democrat Republicans. Masiolan kashagat ke country singi. Aforla. Afusiki misengi kila waklal met. Ki political fiat lalos. Nakmanas akfushershin sien met kollashki. Inetala moulan met pilos karanguna. Tjekla na sin matan fel uyashaya. United Nation, Arab Nation. Kafin the European nation, we pe met kollash finan FSM. Kafinan Kosrae. Ilosin kain. Urek makin lal met metlom. Insan kol metlasha. Katinene kum kat papa. Fella singi fosek. Egat pangon kum. Kipel singi. Kuminakmas na siyashki makluklash. As a nation, kadetalakat patattaliki. Mafal kadinashke. Takatala pela kum kat sisya ke langsi. Kum tapnekat in longsish. We kat ke prailash. Kashakat. Kimakat matayang nake. Katlalal fungila kaslom. Eric mamayin kaslom. Tsakain folok na yung pisya. Katinene kum kat papa. Kadin kain masifan na yematom. Kadin kain kol. Matlili matlala matwiyash na kewa. Nagemola singi. Nakmas rek makin kat. Empower kat. Ke ministry lash in fact online. Inkan pasyalam tanin siya na kewa. Manakaan na kipel singi. Dahil osin kan kasas na room. Kadin na kum kat papa. Mayen yung ke wen na tumake fan na. Mola lata ka yorome. Katlalal fungilapay. Jesus Christ when bilo si fanan tumel taga misya. Tukun len dolo el moliak. Katangla kalyak. Katangla makluk na kewa. Inusya siya karak sinasyesh metlalal fungi. Lawa ye pesikya ko inge nasyesh. Ke mola siya. Ke inem kadakulan fast na met. Losyan fulbars kinuknugin mayon lom. Katinge. Orek makin kat. Amen. Klamalap na mistalipan. Belang asyot na siyum. An kain skilila as connection issue and loga na kapafok na room. Klamalap. And we kaksakin kat ke Brian Kesla. Kulope ke Brian lan nukewa. Kadata ko na ilang silang got. Pel chingin gututang nukewa except Monday. Monday ka taga keiko. 7 p.m. Pacific Standard Time. The Tuesday nige January. Kadata ko na we met lasho. Ilang silang got. Kelela lang got. Kadata ko we met tak nukewa Brian. Ako was long kishin Brian siya. It Brian ke with large mountain ashur lalos kipang falet.
we might mass large. Yok tigin na kayo. Talik force natin from takekelpos ko. In general, mat na kayo wala mam show na kaya makulu kigyaplan shetan. Banga lipanin tayo masing bel na lilis. Kasi ben yok pak ng yoklan kat na siya lipan, ilikes lang siya lakfasa sila nila kumini na molilas ko fan na matagal ron Jesus Christ maganda. John 3:16. Nakegat mata ke oye singa mit Christian mit lalalfungi genuine believers in Christ. Kadeta ko na paroy ke mit tas Kosrae. Kosrae Online Ministry dedicated na sin mit makain porong o kas Kosrae. Kan no mit Kosrae. Na even kom ni mapapalar sa mga church, local church nga in general universally got connected na keme ke God ngon matali si ma we met Christian na kayo. That's the body of Christ. Universally we are baptized to one spirit. Now local church klaro bangay. Nta kum tagakay. Som alu eral pastolo toma ke Wednesday, Friday, Shanri, that's local church. Universally connected by God the Holy Spirit, locally connected ke God the Holy Spirit. Nagkasing ko lowos Kosrae Online Ministry lowos baka na universally katram from som ne Kosrae som ne kuam som ne in our specific language lalalfung ilang ngan kat pawikat naro proy siya yokshipamen pang makadero for the last 40 years last met proy kamema we gonna come and continue in we met nagay wa Kosrae proy keme met manaslash met Matay natural lowos. Meeting on, we're gonna pray for every situation. That's the flag matching. We're not taking per niya. All glory to God. Kadena galing focus na kimang. Now with that big set, ngayon periti siyam so singalal ko first me al ko siya kadina likiyac ke ni masingal lang si nakes makinyigat. Kaslan kadinakes makinyigat kay siya. When forset na ba may kolas nga tayo sige long shamsuk singalal ko first alkos yeah wo in lalal fungi LEUM God ligin lalal fungi mwet was alkos mangan was siya kalamyange wo in lalal fungi LEUM God ligin lalal fungi mwet kol fella as mwet kol si fan nalar you're universally connected in the third person of God, the Holy Spirit, locally connected in the person of God, the Holy Spirit. Pa may kullah siya. Wo ka din lalalfung lalal. Liki na ka din lalalfung yung may makuflash ak na yung mel kol at ka mali kol. Pang masikatash ka na nakataproy na kiamasing. Katlan wicked for the next every day up till 지시를 듣고 포커스라서 봐 지시를 라고 알아 그 꿀로 말랍게 샴수고 아까 꿀로 말랍게 프로일란 맞나 그래요 with that said 나 우시에 slide there rhythm better rhythm 생각가 된 집에 refocus 오예 마이너가 된 아시게 나갔다가 그렇게 그노 건지게 매 프라이데이 하는 so 방을 rhythm 샷 적당한 시페 알레 욕슈페가 된 calendar 시페 라랍네 그 트럼프랑 그 마싱에 라 Standard lesson commentary na get 2025, 2026. Tingin tres ka les pala tayo. Met large. E da we all ko sa amtak. E sonolos na amtak ra translation na ke yeshingan. Nakadash ke koto shaft na ke 2024, 2025. Kadash ke uniche met. Na si fe shingan pa kome long na ni ke kapin okos ke yang. Ngan si befak akalamia si fe shingan. Mwe long matal mwe kishe matal kuma katash ke chula kuma takate long pa na bangan me sife na ke kota singa mwe long matal mwe kishe matal na uniche me da bang mutawaek lan mwe long mwe kishe na vi ko sile na lesson 1 ne ke 5 pa rala uniche me ngan na ko sile unita klo lesson on kos ni ke ya unita singa unita
tolu lesin singal ni ke singala kos na koto na phone singa ars lesin plan lesin singala kos na phone na kada sige lesin aka kos chen na singa ulala na ye singa kauli na kanta sano etawin sa pa ma cashing call for next week or next year. I'm sorry, next year. Bangan read om singan si fela lap si ke koto an kai si ke me unit ngan nakatakan na ke me slide sheet tok ngan ti akketeyac me lesin ngan pakan lesin de me got no phone nakat aksefila tari matolu me ngan kada aksefila lesin akketeyac ke kataka likiyac ke mantea from lotie me Sunday school jingan ke mantea nakataka aro kunokon ngan ni farne kunokon ke Friday set la nakat kaliya wuching na next week kataka liya lesin akli me korsingan tak tan na read om jabang pakan min faga our curriculum singa taka o kang taka na kaplan na kayo na kom nga proy long castan God nakat universally connected locally connected kame third person of the triune God ngon matal makay na baka ni kesta mapay na si kom you cannot be in the flesh taka long cast molding ena kadin na phone na si bay shuste kang ngon God so kaya alas man yak yok masingan connection singan kaya last 40 years kaya Kosrae Online Ministry pang kaya takan na shamon na may cool si masang masinga kumina kon esmatla kumina kon tak shamon mga na ivin kung sa shamon kan mem tena shuste kang ngon God pang mas mayok si bay meta chisel fat na sil nikotimas Truly, I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Now, if you can enter the kingdom of God, nakadasom na kay Kenek, shalap sukuma, lead us into that lake of fire. Akketeyac fakyak longol siya fosal ko. So this is the most important thing. But she said, fact na sila nikotima, nakadin sila isusta kaya ngon God. Mutawaek lom shuman poroy ke met na kay wan lom shuman we met na kay Kosrae kaya kay na fash kaya tisid pa takam talong lututiya ngat tari shaft la maurek wota mangen na taka na kay malan katengin to the person of Jesus Christ. Evilash makatuken dalong kisen proy siya. Katam nishin si bang. May amnishin siya nga, eletaman na kayo. Wangin makan mukla yorol. Kat omnipresent. Elashin na kayo. Na may tlas ko siya kumnikadayin na nakadim proy. When na luo chronicle it course for singala ko chakalim niya. Fingat pound mo kat kanukan lamang umni nga fat na pa mdalong kasel price la tigin tres kala may tangi bagat liye na get click natas we need to stop hiding taga genuine taga naun kat keme inche mashal la sham lam ngal che fosngal ikos wa article ke kachen price la tigin inche mashal la che taga na manas katin na kumkat pang makatin gas mo lal so with that pangan lesin lime ko sa ke unit chemet pangan kita sima ko metu yakriti ke penlan Sunday schoolan ai se ke letoyak long she we alu na sin LEUM God nail tuloko nagnian akketeyac lalwe mwet kulacnsap lal elo sifid pe pakan na loving coffee Shenria ilang silang God pangan sifena ke alu nitawi aki Misla we met nie aki Misla we met nie Genesis long course fos long lakos na gaton ngol tolu wana nga kalamia kaptaga from no dia meduk tu chen ke mantea na kum kain som sipa na ruwain lie akakum le na ke long pe ka shie kunokon na pangan kanun wich pangan kaptaga manting ni ke tosta akketeyac ngin akketeyac Friday sette pangan read om chengan
front load ke mante Tuesday Wednesday Thursday kataga rakunokon ke kashilangan Thursday misenge ka dak shafila Friday Saturday na me Friday Saturday len to Friday len following day Saturday kataga showing na ke pukal Daniel Rhythm siya pangai kashin call mante ni ke Thursday pukal Daniel fashion na tagay na fashion katak shafila pukal Daniel kashin call daily devotion Monday ni katas tatakam tak revelation sapta long luo ke revelation katar ke pukla revelation kataga silpen na cashin call 2025 2026 daily devotion ke following year 2025 2026 Monday ni katas Friday Saturday katakam tak ke Genesis tukun pukla ten revelation katakam tak ikwe Genesis Exodus Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Israel and Old Testament, takal sauce was on Esther. Kadata ka na ikuya mga ilang silang God. Kadata sipam tarik samat na ke mga kadata ka ala insi malala yang God na manas titigat katin akoklum payalum magana. Kadata sipam some fake matlas ko sa for the last 40 years. Takam ta shot so learn na mo mga arshes mo. Kadata ka siya ngon katin wikat. Inikas na siya mga men. Ene na napay katin susta ke ngon kat akollah. Kastan kat magain. Katfak mga angin. Ngishe prolan mat na kawa. Readom siya bang. Readom siya ngay takon. I've even go sli masingan. Anya mutawos ngan. Wik na phone siya bangan. Kataka likiyac lesin ngan pa kashikat akketeyac. May kanon. May Sunday school siya. Likiyac mante. Ali yok sipen mangan. Lesin siya met ngan si bakkalam niya fak yok sipen akoklan God. Nake usu ay ma itakang na siya Isaac ngan. Kada liya na confidence masamsam kanya nga. Walay lang makatil sang sal Abraham ngan. Godly heritage ngan itakang na siya Isaac. Katash ke saptalong ulon kos ke week nga. Katali na kapas ma katil sang nasil ka. Walay lamal sang nasil Abraham nga nitak na nasil Isaac. Nakatash ke 2025. Katakunak fakana ke walay langan. Yok super. Me katli heritage ngan. Piya ke 2025. Lipan kumarse San Antonio. Kat ngan matalil kunaki kum fakana ke Genesis singalu ka Genesis long ulon kos. This is very important. Now, katina ikuya ang last 40 years, man katakan na wukugin kulacnsap, kikiyapin kulacnsap, ngon mwet paus kulacnsap ngayon, tingon. Now, we're gonna get rid of that. Taga, proy, ngon man katin, pen katin kalam ke mga. Laisin na luo siya pangan, fakak akpaye la katil ars, walalaisik. Katin di na pay la. Kakatil walalaisik ke sapta, longolon course, mal taga, kakketeyac man ke mantea kunokon ngan taka kyokipe na machma yokshipe meta pang application shimai taka na ke lesin maktolu shiki line na ke lesin maktolu shingan konaek mayakpe la card el arch in molom a fakak shui lom na shin card ke arslal machinga taka personal application shipa taka ke lesin maktolu shingan katita nga pa la katil bola laisik simle ke kakketeyac mantea kunokon nga taga kyokipe kakketeyac kyokipe ke kunokon na ke Friday singa lesin maklo singa katil bola na na furuk na room musinga ke molo ma musinga lipan kakatil wikom kumita fakya na even kumita la katil wikom kaksakan pangan lesin maklo singa yok super Evingat makatil din na wikat na kumne kadina kadin sipay susya kang man God wana chisel fat na sila nikatin mas nga practice siya mga fala na metas mas na inem ke etawia we need to really look at that kamay plus nga ito na pala may ngon ilyak na yung kad sipay born again regeneration siya nga we need to really break it down how that really katita fakyan lang ngon man katasin kat aslan kata aske mo wisilasn yok super katita si best fake mga katita ko
sikat na akketeyac na siya. Na I makat akketeyac pangan first long lakot ni kalong mekos pangan wala na ke walang som na super replay me from lo chike mantia taka di outline ngan in we kasi kum gan matang alom si man ne para machine beauty of technology si matang alom si man ukay na mang fast na ip shaft siya pangan first long langkos na tolu subtopic tolu pangan wala shukya kina covenant kept promises kept na subtopic tolu pangan taka weeping of first long langkos long lead core first long langkos tolu shit 32 fin kom ne breakdown jing read the Genesis long kor first long akot nega tolu usot na pa akollah kon som we are locally tanay kek lamangan na sumtar. With that being said, an kita tigin el na wangan ta una ka defat na me ke akilan tagak yokye me pedal rhythm jinge ta ke wangan na una ka defat na me ka defat na me ta nga usye onso ko lang mwet la taxis nge in si back onso ko nga alang sinapay kas kya tigin kada usut pela kon efinart masi kom ke fact na ke pedal rhythm na nagat faflop na ke fact na mit na ke kunokon na ke fret kada usut pela tigin lawalap na Mr. Libangan we kombena inge kaksakin kat ke mulash ayepe maulan met wias ma wikat nge kamat na gaywa malipsra kinga wan ki camera ki wan belse ngamo kumakataya lekale masimat ko na kenge kadinitala me oyesima samsam gunja kilo chronicle sit ko singa lagos nge kadinala loang na kela finash mamagat palakin mo katmat palakin maeta ke nam singi kadin na kadin anan lem tole cash na rin kadin kain akmay sa sikatle indalang sikat yak nakatagani anake ngaproy kine losyen fulwas kinugdugin me online kat yok mo shop matako and we go in buying met we asan kadakola na kimalutut maasha in we go sesin second ka sesin sike mamashiru wasan feel free in usina sesh in we got giga chat box nanaknas we got kashikat click, share, like, in kumlamay kashikom, panasima din circle loman, Akinsewowo loman, gat kawain, bangon matlaran kash na rin chiswas. Lamala. Talafok na room, na Mr. Liban. Wala malap tigin tres ka nga su malap nga hala
Katil kulonjin katlail iges langan wikong. Kumalet kasi yan na pa ke mulin lalfing logo. Te mulin lalfing logo mo na show logo pa mulin show logo kung kulo malap ke arulum ke mutaing ke mana ke may kekta na siyum. Inge namda ko in fact na sin matlas Kosrae. That's the beauty of it. In akes makin yakat na ke flokman me LEUM. Now with that being said, kung taga fact Leo Chronicle ikos forcing alakos Paing. Kung makalim niya na context lan masingan sikya kaklu na sin King Solomon. God's second appearance to Solomon. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Dito ka likiyac. That from kun me ensingan the land. I will heal their land. Manikapas na ke promise makatil sa nasil Ephraim ke chana singa lu. Element akos makatli ke me covenant. Ko wala lang na sila Ephraim ngan ke sapta singa lu fos na ke tolu to kata na me fitashi land, seed, land, nation, and divine blessings. Now, when I tell me, Paing, Kadaske Genesis long course. Today is June 19, 2025. Liban gumeka party gum fagani get Genesis singaluo ka Genesis long course. Yoksupe. Define placing si matagal ke me wala yang lan kat na sila prem nga yoksupe ka. That's gal likiyac sipa repeat the context makatigiya ke lenigar sumla. Kanike kaya nakatagaw siya ma-reach ma ito ka ke Genesis long course fashing luna ke long tolu. Kat read la proila nakataga akketeyac toto na ke nakatsum na ke me kunokon na ke sette. So with that being said, kataga likiyac wanang akalamya Paing fingot somli wala langan kat nga covenant lan kat nga na sin Ephraim katli ita na elak yok ki mal from kineke Genesis tolu for singal megor elta kay muli kat la nara fuite si ma from kinya ke Genesis tolu for singal megor nga taka wana na lak konye kel Ephraim Isaac katlong malutut kaya wikimeta ma itak yang itong kapinatong sinakel Isaac el Ephraim somin alu finfinal suko morea ma katil fak elosin som nawe katilange som kisya kanal ma kulo si fan nantungan il fak na sila Ephraim ta fingat liye share to matagal ke masingan na Ephraim el topology na sin kat Isaac el topology na ke me Jesus Christ usaksin na taka katli shalingan taka na inakyok ki mal from kun get Genesis tolu for singal makor na usya for singal riti in usya pa na la wang na pa tafung lalan akuflan kat na si komal na kiatari ngay fara to kum ematayin si narulan na akashui talik natal at talik na tum efa alo kuipel na kewa akollah le fa futung yashifum e kuma fa ngali siya kapinyen talik na tum kataka asket Genesis long course kataka liye ma el akiye ke Genesis singal luongan tana Genesis singal luak talamyange LEUM God in fact na si Abram tuyak faliliki felsium medingkal sin papatumum siyaw na kay walom siya som na kay siyen mga fa kalaminasum ngay fa shot filintalik pos na tum lo siya fa ma siya matan falala ngay Akinsewowo kom roinen
inemin Paing. O inge kuma fa shie Akinsewowo. Nga fa Akinsewowo siya Akinsewowo kum. Tasok tanga nga wiowos. Nga wiowos siya nga wikum. Nga fa Akinsewowo matonfel na kayo wakim. That na long malitinga ke denigas taga. Nika front lo chike mandia. Inchi bet kaya kat ke sifac na ke mandia nga. Sifac ke front lo chike mandia na ke sifac ke Friday nga sisaklu. Sifac ke Friday pa nga. Kadil Akinsewowo Asang. Kadil Akinsewowo Asang. Marichingan ke the riti the shitpan na sumna ke context lan wala lan kat nga. El namtak na kia mange. Latarin mo ligat na. Genesis tolu first no ol siel sang kulun kosro sang no kumala Adam tankia la Eve. That's prefiguring la el magana bagan mo ligat taligi makuluk marik like Genesis tolu. Na fuite promise nga pataka el esal la Abraham likiyan Chaldean Babylon usala ne Aaron na ngena katriti sapta singal na el yai ngal me ko malan som. Fast na met na mutan fel Canaan. La placeilya. Wala langan ta kana ke me elemenakos ngan pa futashingan pa land, seed land, nation is going to make Abraham of many nation na makakos ngan pa placings, defined placings na sinmet na gayo. Le kasi met ma taka rokuluk na si Abraham, le Akinsewowo Akinsewowo Abraham. Na down that linear human history tako neke memsinge tosto tunen singelya 2025 to na pen in directly kat mat Christian kapas na ke oyeshima tako futeshima pitche yakshale yakke Muta capsulal Isaac ngan prefigure oyeshima tako fin shakshina 2000 years ago el taga shuste Bethlehem or a ministry lalanne gave up his whole life ultimate sacrifice fin shakshina in Rala Mashmail Fake Genesis 3:15 futunya me talik na din me mwet siya ka wait ko Satan na akong taga katina ka din kalan kela Genesis singal tolu Genesis singal megor Genesis singal itkor Genesis long kos makatata reading el chidban na renew akas makanyan na sil Isaac full aklo na tal Abraham mile fat na sil Abraham ke Genesis singal lu na nga kung chidban na kalwanikat na la forward na ke 2025 na fudeshi na masampram ginya ka kadel makinin solo ma na shafla siya pa pangan Isaac was part of the plan. Isaac was part of the plan. Na Kosrae Online Ministry lowos matalal fung inge wana matalal fung we are finan Kosrae nge we part of that too connected interacting na ke oyes mataka fakip ke kalakiyasap tatolu fos algos kati shuste kang online God. Na inge na universally connected ke universally baptized ke kati shuste kang online God locally kat connecting na kesben online God plain God kat arsh ke wala yung singe kesben online God ma Jesus il ashe promise ke son sapta singe lakos nakatram mga inme inakay kat kating kalam ke masi makatash ke mol te organization si bakatash ke te kulun na organization kaya yung kumikumbango kaya lusemet it's a living organism if man katash kat kaisi organism si bang mol masi makatash ke if make walela kat el akfashe walela lal baki teams ko mataga ke wik na phone singe mal fa ka el akfashe el promise nakadata ka retela masinge li o yang namna som shivana riti me Genesis singal megor first me singal algos na ke
longol sie na in Belgium na LEUM GOD orela wolela Saint Marshall Ebram faken nga wolela mo nga short fel singen na fon na sin filintalik na tu mutawaek ke Marshall lan Egypt nike in fel Euphrates Wang en lon met ken met kenis met Ketmon, met Eid, met Paris, met Raphaim, met Amor, met Kenan, met Kirkosh, and met Chepus. In other words, from Dan to Beersheba, from Mesopotamia, from the east to the Gulf, Lukna Mediterranean Sea. En lulap singan, pal promise kangan. Nasang na sila Ebram. Nanimi siya nga, son na fufu masing nga nefo. Moin pa kada son fast forward yan ke period siya fact mo 1,000 year of millennium kingdom siya nga. La siya pa na flow ng nasin klik na Ebram nga in fulfill. Oh yes siya nga. I think that's not talking about manalal siya pa. Akketeyac siya na si singalu. Taka siya pa reaffirm, siya pa renew na siya dictionary ngan ay sige ke Genesis long ko siya pakada ka reading I think that line na man Genesis some kapash na get 2025 some kapash beyond 2025 na get period of what 1,000 year of millennium kingdom me likiyac me ma katanda sano ingen ang na ke repalan kata utakyak lan church matalad fungi tukun masingan 7 years of tribulation ma lasit patagar na run talik natal shake up ngan kasi pen reject shin siya matal sang ke New Testament ngan dal reject si Messiah or Messiah the mi siya fin shakshin inta akfashila pa na that's part of the blueprint part of the plan utakyak church 7 years of tribulation kasi pen klik natin kat ngan mat choose ngan si follow the lalal fungi pang pak the yokman kat na sin matal nga na second coming singan church well of Jesus Christ the guy let's establish kingdom rules yalan ke ya tao sin siya talik na natal shake up nga si pa flock niya kyang masika treating ng ke Genesis singan makers na in Belgium na LEUM GOD orela wolela Saint Marshall in Marshall Ebram fakan nga wolela mo nga short fel siya inge na fon na sin filin talik na tu Finger te da fel ci masam mi banna mai un kanin mai pamta enching mai un mi shenya ta shakta righteous me reign shika kol ci ma Jesus la ga rong 1,000 year millennium one 12 tribes tik na le pram pa na got as church as believers kada we mai in Belgium Jerusalem et sit ba ga le liti ya tao sin toko siya when in sang pena me akfonye la machi mal fact na sil King David fite siya the room ila rule na Jesus let the rule in place of that Davidic me covenant singan katashigel Ebram element akos may takyang pa fako seat singan land ibinan singan rela matan fel bakantan wal na shafla blessings na sin fell na kay what through you Ebram na place the rest of fell kadash get chances singan megor kadasum na get chances long got na future man long na pa or malan kataring pacl na tari future tik na din kat nga sin pan na follow na kay o iya si mal akalamingan na konsum na get chances singan it course for sin na long siye kat ara kuno kon singan Mwe Read ke with meta si akollah siya na si singalit course illegal line Ebram na ke Ebram kume father of many na ke father of many nations to ka akketeyac sapta singalu seed me land nations el to ka sapta singalit course il pa akketeyac nakatagal na kay Mwe Read siya sapta long ko first na kilmegos paka treaty kaya kunokon kaya na kaya kunokon Wednesday
first luon agel megos renew yak matching na sin tiksinatal nga Isaac saptalong kot first luon agel megos ngan riti akalmiang LEUM GOD el shikyang na sil Isaac e fat na sil nimet kom som liki nimet kom som na itchap matana in fel chenge ke en chenge e fat na shum in matawe matana in fel chenge ke en chinga e fat na shum in matawe fostolu mata inge nga e fa wikom e Akinsewowo kom nga e fa shot fel chenge na fon na shum e na sin falintalik na tum nga yak paye wala la shingata orela na sil Ephraim papatumum nga aruna ak posye falintalik na tum e elo siya fa wana pushen itu in kasaw e nga sang na sil silos fel chinge no fon matan fel na kawa e fa siyak ngayon Akinsewowo yelos wana ke nga Akinsewowo full na tum nga e fa Akinsewowo kom mayen Ephraim elta akosya eliang masap na kewa ma akwak na kewa masap na kewa ay ma akwak na kewa na siya nga sapkin na sil Ephraim elara ipkunelan me kakketeyac Akinsewowo yan manilupe masap lal akwak na kewa makatil sang na siya elupe tayo katli long itu siya mataka samsam kunyak ke first luon agel megos ke saptalong lon kos ngan ela usie kapasya makataka liye ke ipu sapta singal siya fasal kut na ke singal lu kataka liye isus na Misla Jesus Christ na pangan ke suben marala finchak sina kat kapasyang na ke itu masampram kunyak we pok masampram kunyak na sil Ephraim ko Isaac ngan dala ko flan wakla posyen matlal dal ngan na ke poko na kay itu kadalong na flesh we spiritual connection ba sam from kunya na takle itu in kasang sige lila mo kan wakla well talik na tume post ki angan ushe connection in fact la chisel ta misha molyak som in fact whoever believe in him shall not perish but have eternal life may che for laula kalal fungi kung ngay tak nang kasaw li itu ngan that's pangasal Muta kung el sal itu wipo correlates na ke fleshly living with spiritual life biological komisusta na sin papakyoman biological family tasok the relationship siya ma kataka kadin ilya na ke tokosalan God ma chise el fat na sin nikatimas nganel ta na spiritual sense ma ito masaplan Moses ngan fosek la kami nga isip na ucap na yung siya nekya ka mo this is the spiritual aspect na kaya toko sa isip ka din lang Jesus na kaya ngaman ka ta kato yan masi nga patagal kaya wala yang samsam kan itu samsam kan may poko ngan samsam kan Ishmael samsam kan Isaac talik natalaws ngan flesh biological tapel siya ngay takle itu elang ngay tak wekla itu ngan tana pangan spiritual aspect siya matisel fat na siya nikantimas ngan sige lang tak lal gato yeah or makin po na ke biological family or makin itu na ke spiritual family pangan siya sa siya lakomo kati susta na ke siya large fella ta tisel fat mo siya na pa elalapa elo siya akos patako na ke fosing kakketeyac Akinsewowo Ephraim for elect Akinsewowo Isaac for man papat mal Isaac Ephraim akos akollah ay taka na si kom na ke New Testament na it's the same concept kung full laula klal fungi ngangan kat kumilya na ke tokosalan God you're one of those stars that sampram kinyagi wala lang mga in other words some na ke language original language nga kumalya na men na pa kalman mga akat treaty natin na liye na pa ate singe paano ke utak kapin na tong sila laisik kelchuk pechela utak section sila Jesus Christ niya nakakata ka na ke promise siya renewed
covenant may taken na sila isik nga na samsung kini tupok ngan papan na leprem. In fact la xiao lu ko mi shushang na ke xiao long fela xiao sa se ba no kapas na ke kun ilya na ke tokor salan God. Pai shuste ke ngon sing. Pai itungan. Ngatak nang ka sao lie itungan. In the spiritual aspects of life. Now, with that being said, kataga likiyac context singan nage sapta singal luo, sapta singal megor, sapta me longolon kor foslo nage megor. Singe nagada sum nage fos singal luo nage longol tolu unche me kunokan silas nage me frete angan. Sibakalan me sifel. Sifel anakalan yang. God el Akinsewowo Asang. God places and provides. God places and provides. Genesis 26, 12 to 13. Pangamarichingan. Isaac elara imeshilal in felshe. En yeshe el koshani pensio vok yokligi laban mail taknalik. Mayan LEUM GOD Akinsewowo. Sige nan gamashingan. That's like a compassion ke me wala mal sang na sila prem like force lo na gel me got mga reading and dan Akinsewowo pa kadal lang at sum na ke force single tolu el kapkapak 9 mana kayo aro el CM with arulana cash up when ars un ko so pas natal a sheep a cow a mwet kulacnsap pas lal mwet Philistia elo likiyac shel loving kof na ko malay mwet kulacnsap lal Ibrahim papatamal tapakan na kel shat na mol mwet Philistia elos neck like a fork na Abimelech el fat na shel Isaac fala ligi fel shish kumar na ko likiyac le o inge Isaac el som me aki anien aktak lal infal churar e mutawaek. El civil papakanak loving kof ma Ibrahim papatamal el da pakanak in pel lal. Siya mwet Philistia elosta tanya tukun Ibrahim el kataunya tukun Ibrahim el misha. Isaac el sang pena inen loving kof inge kainen ma kene ine ma papatamal ato sang lake. Foshingalya. Foshingalya kalam yang. Met kulacnsap lalaisik. Met kulacnsap lalaisik a pukun love kof. Pukun loving kof. Shane fat chene shun unon in kof she. Met liang koso inan chirar elos alain na sin met liang koso lal Isaac e fat. Loving kof shenge malar. Oing Isaac el sangin en love siya alain. Met kulacnsap lalaisik elos sifil pepakana siya loving kof. Arspe alain ke. Kemainge el sangin en love shenge akketeyac. El somlige en shen sifil pepakana siya love. Wangen alain na silke love shenge oing el bangun love siya sigosyo. El fakinge LEUM GOD ashen na siya sigosyo kin matafin en shenge. Akadefa kapkapak fin en shenge. Isaac el tuya ke somlige som na persipa. Pangan fos singalune ke longol tolu insang akfashela ka kalia background ji magadus use pianga na inga na deploy ke na ka akketeyac first by first. Na spuya ke pricing LEUM GOD fletting at alle su kaksakin kom ke kasmol no. Li la kom Akinsewowo Isaac. Arspe elia el shun gemol lalta shakta Muta in your profession. Eluque na mam akwak. Manila lal fungi la kom Akinsewowo kom sang Paing na lal. Check lang na siya mishing kadin kalim kela. You met our needs already on the cross. Ke Jesus Christ. El daga mija molya ke makuluklan fel.
Pangay na nalas kay siya kadin for yang na room to your son to kadin is mo mapatpat. Namna siya sinashes kadin ala kalam ke akollah na lum ke kas mo lum kat proye kaksakin kom kenen chisi siya mitang nas. Amen. Well, katagam dawat akketeyac liye forsingal luna ke long dolu magat me rititari proikun Wednesday agataga riti forsin ke singal siye ke sapta si benang na katakketeyac likiyac siya tagada na maluwo pa wana na le parallel fact forsin ke singal siye kan sifac me sifac kalwini ma lungan me akalam ye obedience lal Isaac. But at the same time, when an akalam pena deceit ko oya kulugeloro epemala ke liek yok na nagem tain ke repaka. Tamashi metgan gadin nila kadin fat na sin malente sum likiyan ngalen matan lente sum na ichip len matan na ro lakosten na ke el matan ke makadel sap kungan kadel should be renew should be restate re-inherit foslu na gil megos katrite pianga le place Isaac men papat malata akosten na ke akollah nagatagal diye na ke fos eat kos na ke singal siye na deceit masamram kunyangan bail are namate ma kiel bare repakamen el chang ang mo epemala kamet Charar nga ne winilya isla esa lalakal na by some means of work of God epemala ke liye ngatla window singan silen ngan dila Isaac wanan akakin shidalin ash in Misla elka in kalam gela titintan si wiel bangan namtan kiel naral talla to ashla sil Isaac shekshilla fano siye mwet kamukulan ngan welal repakaan lakan kersia kiel dal may tangan sikyak wena mata sikyak na sil Abraham ke sapta singa lo wipe sapta longol Abraham malak sima sampram gini sapta longol ta wanan petan ma Abraham ilangan infingom sum riti sapta singa lo ni ka sapta long gort wanan art parallel ke mo la Abraham na ke sinatalingan los ope at the same time kaltisit wanadan siyang mugugin siyang coward is callous right mind wangan affection na sin matangkiya los sifanangan mugugin kikiya asige nan ka God it will los sige apply na siyong sifana o yesingan kadin kalam kela God wala la singan la mugugu fakya talanarangan alo wala la elemenakos seed land nation na placings for the rest of the world skiliye that's unconditional love taga ke covenant singan tema Abraham Isaac ara matal na te fek wala la langan that's what me panganip si mga kuminan loing na kaya la menga kumaro ke molding na relatarin kenikin molds ko that's the bottom line up front asking kenikin molds ko lan fela sing but Jesus Christ na taga katliye o yalan might nila obedience sit pa na art kenikin siyang and kenikin me rek samat in wuk-wukin pusha parsin tina fash ke mas waslan God o God el check panak fash my lord la ken pange catching pange key teams ko mai taga ke wik na phone jingen kading galang gala my lord la ke lak fash not depending on what you do el factor na sila pre malasang seed through him lak fresh la ta kada taga apply na ke mo sila kum ke mo in Christian siya kading galang gala we cannot me mo
obedience nga tinawrit make mo obedience nga yok na pa siya morning me swash singa righteous living as a Christian ali yok siya na ke mo sila nga ka din ni bitche si mashallah ya covenant nga kat let si la fashion regardless of what these guys are going let providentially mata we might lalingan in act fashion make sure his work is coming true. Malfa kaya fashion. Na kada fat na ba Abraham Isaac ma weapon na kat molin ni kwa katapel. Kat molin me fleshly living katapel. Wana ganin rewa drama. Abraham militayak ma elba papa in la life ng elba father of faith ching. Sampro pinya kepake ipusingal siya. But his faith was not perfect. Pangawa yes mga uminan kalam ke ork malangkad. Shafle katagali saptalong luo fakat na pala ekla mo lal Abraham lasum buniya tiksinatan niya. In other words, every single person in this life, there's a process through it. Shap level in life ng luman din na compare one level in life ng sila tigin tres kalil. Tingin na tigin tres kalil tranga sibera malan fel. Ege focus na kaya kukuan kat. Oya makadin na kalam kala. God is working through you. When na sila Abraham, Isaac nga la fashion mal ulen ken. Ulen la kaya. Natagal na phone na si ko make it 2025 kadin sum ni ke ya luo sum na Kolkada, Calvary la, elak fashion na majimal akala make Genesis 3:15. Tago Soleyak oral Abraham Isaac nga elak fashion la inganikin mold suko fun na means of salvation, redemptive work suko masam ganyak ke Genesis 3:15 at tago fun na 2,000 years ago ke when natal Jesus Christ. He did it. El rana inganikin mold suko. Tago liye. Muta ke Genesis long kor fosingal luna ke long tolu ka din nila. O yan na kayo may promise sa sila prema pacl sifac kayel siya Isaac kaya mata na inge nga Akinsewowo ko. Mata na inge nga Akinsewowo ko. I think ito ka na kaya me o yan ma ka din nila na me Fos singal lu fale el chit na kalwini Isaac la ime shilalin felche en yeshel Kosrae pelchio kyokli laban mile tatnalik mayen LEUM GOD el Akinsewowo nagachiba na follow na ke element akosma itakan ke channel singal lu ko motan sapta si magatash kina fos lu na kel megor el Akinsewowo Isaac menefo when papat mile akos akwaklal nakadasum din na ke me laisinem siya met makatlikiya ke malutut siya. If a yokshuba ka din diye katli heritage siya itak na sila Isaac ngan. Pass on from his father Abraham. If a yokshuba kumin apply na siya fepen na. If yung baba siya na siya one katli heritage makum aske ina kung taga na rin kat man. If in one makum sang na siya tulik na tumungan ke promise may tak na sila Abraham Isaac nga tik na tas nga ne sum ne ke lalang fruition talet likiyac waklan may ta teliti talik na tas nga heritage katli heritage nga yok spen la sikom mising god ne papa ina na waklan kadin na kadin ne wala lalan nga kalam kela mga ito ga fashiak pa in the future. We need to know the works ways of God, purposes, promises ng God. Kadin sang na sintik natas nga. Alla kalim na pa may inchewu matagal kaya nga. If yung katash ka malan kata, may inchewu pa itagal kaya nga. Nake, mo lakom. Yok ti kinagawa. Mo mapatpat siya. Na if inalu siya, promise siya, mo mapatpat siya na si kumay. Kadatagal diya na, mail yukuya kaya siya, Kosrae nito na, pelsiyo fokata. When pangawalilaan ka. Now, in fact, whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Can none kayo singa nage walay la makati
elal tako arfishike image lalinga yen mai si siba tram gunga keshben agosten ma aishigel fan aishigel rok elang met kum sum nai chap tanan chinga Akinsewowo ko obide lal fungi ma kadel fat na shinga ngako me papen na mishinga elang tako for laud yak lal fungi when na Jesus Christ no shoot mon ma pat when same principle same concept but the physical me placings nga tasak in a spiritual sense kataka na New Testament na pa na panglan ka na si kum kadin for laud lal fungi when natal law siya mon ma pat sing shid pa na follow mga taga shalaya in kanikin mo so kung April May shik fulak luwa pang agat taga fast forward na get 2025 follow ni kol gada ni Calfrey the nak fashiak datari ak fashiak datari me placings main chiwo wala la si ka wala na ke mo mapat ma euter ka na ke eternal placings sing tagal din na ke me sing lal siya Isaac nga. Ngayon, kapkapak na in manakaewa. Aro, siya may daro na nakasya. Blessings. Fosing agos. Ngayon, ars ko so paspas natal ke sheep, cow, may kulacnsap paspas lal. Aro, mesikya, may filistiyangan, mutawaek, sokyak siya. Nara katsum li oya may premetorela ke ensingan el pakanak love in kof nganingena for la may lokalok sila na siya Isaac la love in kof na gawa may kulacnsap lal Ephraim papatamal ta pakanak kel chat na mol may filistangan elos nakla ke fo elos sok siya ne somrela mangan kanausal siya kanausla may siwulal Isaac ngan akat kan tu panain siya. Fast forward niya 2025. Ako mas Christian, katito tari la katasum nakemon mapatpat siya. Katasum. Masyetan na taka na walk record. Elke isla o yesingan. Elke isla placing siya ngan. Pwede la mo once you are sealed by the Holy Spirit, wangan makan si paytak laliki. Jesus is na fact. Pel ma mweta pel si ka papal sang mweta na shela. Teka in si paytak na mwet ngan lagay. We are in for good. Panga masinge. Panga manashafla singe. Mwet si for laulyak siria kikirangan man God. You're in for good. La lokalok forgata ka na room gamol singe. You cannot compare na kaya glory si maya fata ka na si kumo. There's going to be temptation. There's going to be a lot of things coming against you na kaya molin lalal fung ilom kaya mol singe. When nambap katliya na kaya oya si ma taka physically sonolay si kaya may love in kof ngan. May ngan taka kanaus la. In the physical aspects of life, compare na kaya may ito in kasaw. Na kaya pokwen biological family, spiritual family. Tagal na si kumda na kaya kati siya kaya ngan kat nga siya na tagal protect. Ay tagal protect naman kat siya kaya protected God and we got for the rest of our life. Na me tagal kaya mo siya nga nakulukigat. Man, I'm telling you, can't not. Wangan magan line God if in God and we got. This is where we really need to lila. Ay sige ne angan muta kaya unga yeshika lalap mal sangan katil boilal ben tagal ke for singal do singal akotla el place here ki ke email angan boss kosonat al metin kulacnsap langan na likiyac sok ma pareng met filistiangan sok sil taka kalia love ngan ngakum ganyan na kaya yesing amas ka met Christian wangan mga kumain Eliakin, men kat asin pon, kokolan kat, elwi kat ingen,
when el well Isaac Abraham pangawulay lasing through you Abraham I will place the rest of the world. Askin non ko. Even pa pangan if I got my Christian machine when I le shang or malasha when I'm hello mana pa sila ka tatala me ko na kay wan ka sa fella sing chisel from kin nga la mo to ka lungan ta ko lokal ko lol ele ta la main chi wongan e well been a fresh papa na ako mas kim sing kada sum na ke mo ma pat siya katita tari man ngon nan ka dikes na sikko man ka disusta ka ngon man ka I think ko man lo wala ka jakkalim miya kem daw again broadcast ka live cast kumita na pa ila me kan men susta ka ngon man ka why ko man later man even ngon man ka tarin ko why ma ka inda ka line ko wala na pa na ngon man ka day kas lal Genesis ne ka reflect na kay ko la me sis ko met nga na insang akollah ke mo si lungan si atari tala ko masum na ye or rom saptal ko fo singal al ko sakalim me paang and riti malukalo ella mga tune ke mo jinga rom al ko fo singal al ko sakalim me ang Alalan fingi mo makat kayo ke in pelching tiena kain lamaya na ke wolacna shakadele fa akkallah na shish. Glory to come. We cannot compare makat mashishik tribulation shik makat palake mo jinga na ke glory lan kat mai fatakana shikom. Shike non ko katanta sano in utak kat nan kasaw in LEUM man or shake na ke glorified party shinge glorified party shinge te shitbe kada share mata je share room man or she alle fast kada so na again shafla she bang naro oye ma shik na shikom ke mo shinge sang na hinga wala ka tagaligan mo reaching na me Papat mala the pokanak lof na met filishang at ang nak like a fork akuluki me farm lala. Na mana yok shibang in that ferry area what try area shingen golf shinge is means of life she sort of but dalta ko me buginya lof na Mona may una mana main shibangin kun taga islap man golf shinge pasang kete me molan met ngan shiba kete animals na dal ngan kof o yok shiba na ke molching dal ta ko puginya kan men weapon na dan munilye ai shit na ebamala ke fact na shil ai shit faliki fel shishesha umarula na koliki kotle oinge ai shigel som e akenien akketeyac in falfal chirar e matawe Shivil Papakanak loving kof ma Abraham, Papatamal, El the Pakanak in Pellal. Shermit freestylos the town yet kun Abraham el Misha. Isaac el sang pena inen loving kofing ke inen ma Papatamal at the sang na ke. Namit kulacnsap la Isaac apakun loving kof she in falfal she, ne shununon in kof she. Foslongo la kalamimo. Metliang ko so inen chirar elos alen na sin metliang ko so lal Isaac a fact loving ko shinge malash oinge Isaac el sanginen love she alen kat shiba fat na metana elos shiba som pugun love met kulacnsap lal Isaac elos shivil ben pakana she loving ko e arspe alen ke mainge el sanginen love shinge akketeyac alen akketeyac na me likiyac en shiba som pugun el som pelikian she shivil pakana she love o wangen alleen na shel ke love shinge oinge el bangun love she shukosho el fact inge LEUM God na she shukosho in matafinen shinge e kadefa kapkapak fin en shinge
Na sifac pa me, sipa na kalami sifac, God will me sisaklu. God places and provides. God places and provides. God Akinsewowo ye Asang. God Akinsewowo ye Asang. El lie Kosrae ni lalai sikan ke fosinga luel Kosrae ni the pel siofo. Yok tigi mal Kosrae ni mal tak na likngan. Ai sigela imesh lala in felche el ye in yeshe el Kosrae ni pel siofo yok tigi pan mal me tak na likngan. Moyen LEUM GOD Akinsewowo ye. Nakataga nige kapin ale ngano fon na insibelie fakshe lal Isaac nge. El fac inge LEUM GOD na se sukosok in matafin en chenge. Kade fac kapkapak fin en chenge. Pangan ulay la makatil sang na sel Isaac mit kumsum na chep mata na chenge. Na la ale ngan sonol from the very backdrop of it, bottom line up front, God will not place el provide my in God will God el me el place el provide na chel share Isaac. When a me when al willing na chel prem. Nakade fast forward to kanaru home get 2025. So the na John 3:16 by 9 from Kinyaga. May malum ba fela molo matole. Kada ka di akwok ma takarun patriarch ngeta na el taka nak fonya clear Jesus Christ. Main siwo na shafla je pa from Kinya. Mon ma pat. Whenever ka chiba na flock na ke chance stolu ka no kai wa misha nganash misha ena chiba molyak nganash. Now the only way to do that kadin ka li akwa mai takna chile pre mai shekne ta na fute shi mai ta ka phone daral Jesus Christ ne ba from Kenya ka takon ke application shi ma ena nash ka na full laul yak lal funi. Dalta misha molyak ke makulukwas. Na pelchingen pa me popole la kalam pang issues ta ke nganching shilpe issues la regenerated. Na molinga na pa me pamoula. Shilpe na folok. Na shikko mishenge. Inkanigin mo so fun na. Pashalaya kitak yang placing singa ta kanashin. Me tiknata le prem. Makiakwak. One card. Akom katikan chivana moli katla. Placings mata ka na si kung mata ka ke orep malan Jesus Christ fin shakshin. Na masi mga ako menanara pagkatin for la aulia klalal fungi. Nata ka misya moli ke makulukwa. Katramon na mga shidak yoke na kes makinyega. Poli lang misenge pati of salvation. Katinan for la taka na ke mainche washing. Pa Jesus Christ. El pa usye inkanik mo mapat sima. Taka na akia ki ke placings ka walela may takin na sila prem. Isaac nga. Nga ko mas ke masing. Kesipin Jesus Christ. Nakatsum si baliye ako mataka ke kikepin lututan met Pharisees nga. In the New Testament, talte na liye ma Isaac el from kinke Isaiah, siyak tuta Isaiah saptalam al tolu. Mwe daga misha. Elo siya mo kelle koflan diak la siya ela. Sampram ka na yak chija sinjingan. Mwe may daga misha fin shaksine. Isaiah sumos la ke Isaiah lam al tolu. Katagat na gen New Testament na mwet na lalingan richakilya. Mapal, masampram kinyak, aqua ki aqua klan kat catch. Oh, much Pharisees, scribes, much tutingan. Talma mote, Jesus pa. Masaya si Dantasano. Arf masaya si Dantasano siya. Masaya si dal expect nga nito ka free el dalaliki Roman Empire. O Pablo fact mo,
that's the same Messiah. Messiah siya suffer na glorified dia kiel. Talte na di mga bad doctrines, bad teaching. La Messiah si fan na pa siyang kanya nga less suffer made na ilfa taka glorified dia kiel. Talte na di ipsingan. Na ipsingan para mga fact ka din apply na kaya mo lasyo. Yang also mla Christmas na kayo wa kada somne Jerusalem yet tausin no somla kat som kaksakin Jesus na Jesus Christ finpet epatlema which is a very best thing to do kadin kaksakin kat ken ganagin mo of course the much disconnection mga ako menan galam kaya kanta sambram ko in Christmas to ni siya mawingi we cannot tell our people that Utakiak One Church is the next event. Kaya prophetic calendar lang God. Timeline lang God. According to the scripture, 7 niya sapta akor. Fosingal dolo na kasingal alkor. Utakiak, misya ka mo, lalal fungin Jesus Christ. Event siya pa, nta sampram pa, kanta sano. Atin na sampram kanya. O masampram kanya nga pa, katsum, ne pacl. Katila taka akfon nila masima crucified, dead, buried, resurrected. Also matan ka siya le follow. Tena sambram kanya masin pa disconnection. Disconnection an may choose ngan. Dahil mo masaya lu, dahil nam ta sana masaya siya ni mising. Ta kesipen pakotan yok lan kat kadin ne akwak nga. Lata ka nagayay kotse mamit nga nin kayan mamit nga ne full la matalal fungi pangin pak na nyok man katsi nga na sipa na falok na naroon tik natal check up nga mata ka akwa kira le pre mai she katri dike chana si singal ni ke chana si long non kotse nga na shal bit siya na kya to siya kadin nila akwa pak na nyok man kat na ke pelikat le na sin may tlala pelikat ikos pelit ngaw na mangan ka dito kamtak saman ket sa pukwal tenen ta disconnect si mga ako menan sin ganina wen nga bamtak line yan mawing even shik mem jenge skinan ko finlay mel shik mem jenge oi evot ti sambram kin mga atsum ta planning committee me maui Christmas 20 evot ti sambram kin siya tetsun sapta ako Fosingal tolo na kisingal liya. Pange ma likiyac yang ngaw somla na mising. Kumle man na ilya pange. Shen na yok si pange. Kadin som ya tao sinduan ni Bethlehem or we cannot figure out la 7 Thessalonica sapta akor. Fosingal tolo na kisingal alkor. It's imminent. Nakanda katina ito wala yang langkat na sila premaisik nga. We're not seeing the big picture. That through you, Abraham, I will bless the rest of the nation. We're not seeing the element. Therefore, first of all, we need to ask, manapay lang di suste kang online God? Manapay sila ka ditalame born again, regenerated siya. Evin paye ewangan melom sitigin tres kalilak kalimia. Ewan lom ting kalom shak ye konyas kwe ye yon raga. Ewan. Mình có thể sanakan siyang sin God. Now for the last 40 years, Christmas 20, Christmas kat on sasa kat nikin na let ako if kat someone flock singe utak one church matulal fungi pangan disconnection mana pa sila nga ako misusta kang online ka manifin ka disusta kang online ka kateto na pa ako kan ka manil pa
refill na shish. Me mapayilalo. Ang amtali Sri Lan me metlas Kosrae ne ngamo. Make ang napakante. May na in fukfuko. Wena lu chronically korfosingala ko sa kalami. Asmana elia makatpan makatil na li. Katanta wuk siyang daga na ke mapayalan ka. Pero Red Malaysia force no bed, then a uniformity. Then a unite. Universally connected in the third person of the triune God, the God Holy Spirit. Locally connected in the third person of the triune God, God the Holy Spirit. Paing church. The body of Christ. The organization. Kato uniform sila niyong kumingo. Nonsense. Elima insias kay siya. Even pa kati suste kang man God. Lang siya ngan me Misla matang kamong fusar kalang rit mo waru pasisal svanalem fe kalam ke the last 40 years. Go rewind in your own mind, in your own heart, last 40 years. Mana pa sila lungs engan Misla matang kalang orit mo waru pasisal svanalem fe. Answer la kawangan. Pakatil gesta na siga. Na meshe na ka nash kengena. Papakotin singa. Katina na flow. Tari fal bukan kat follow ne ke mapayalan ka. She'd be shusta kang online God. Katin dedicate when natikin per la kalamia for the glory of God. Every single day from now on, dedicate na sila God. Nakadamta ke Akinsewowo. When I sige laske. Ette futun na manos ke misen shuka. Ette fok line ko sa ke li fok yan arbor sila lang. Ette fukunen na ette when na kaslan kat na siya. Lew siya Akinsewowo. Elu siya tari ultimate glory siya pa Jesus Christ. Na may manen suk masyaya nga kay elu siya tari mana kayo. Efo manang napakante nas ko siya. May nga pagkasas na ruk masin suk madain sam kanin no di competition nan may tlas nga. Roof le manos misen suka tik na tas nga pa masak nga. Even kom long language slash nga misen nga. Dani kada mi siya pen. Mongo, plani kada mi siya pen. In other words, why ngon ka kain from siya nga. Mangon law siya kadin self-control. Si fena lame fe. Long from plani kada mi siya pen. Pangama language slash for the last 40 years. When may pause mga tingon. Now we need to really come back. Sang na singkat mana kayo. So, if in complain Christmas to ni Maui, te samram kun siya tetsu na sapta ko for single don't get salal ko, you better re-examine. Ito na pa yung mesh ko maskin. Aragat true kaksakin kat, kada sum na tikin tres ka lang ko fast na na game me. Maluto na kaya siya yan na aksya fila. Book like Daniel ito ka dito, tikin na ito ka ikwaya o yesingan. I'm really looking forward. Often trap na gawin looking forward pa. Kada ka na sila kikiyapin orit malas for the last 40 years. When ngonlan kat, orit malan kat pa iuso. Tesid pa orit malan mwet. We siya ma. Wangin mga ni orit. Kada siya kang ngon. Fast na met. At ikin tres kal, kumkulo malap, kada usot pala kong fast na met. Amo mute tikin. Albangan stakluk. Almi mat bias ngayon kaksin gat game, Mr. Liban, ke
akketeyac ke Genesis lon gosh singal lun gilol dolu and Paing mwet madakape likiyac langan me faklangan gadetaga na wiowos tugun gat sum ke room singal mi got fasin ke singal dolu ingan sam guna Muta Misla pamen naksingan na Misla lipan sam ke kadel Akinsewowo Asang ke gadetaga sam guna ke mananaksinge Muta Misla gat sum win gadin daifin na ke lada silal lal pol nge ngafak mo malal pol main sentence ko met ke rom nge akketeyac milal ba author ke na ke Pensinge ke rom bakar ngen fela in pensyo na kumwet na lila metlal met nge kewa pa ashwe the most influential na fin pangan metlal met ma ashwe in pensyo mising America pa karngen fela msinge nara kumsige nget na lila argument silal Paul pala takain usi the love of the gospel nge na selos na lera fuka ke introduction jenge kung imagine la kung sumno ke courtroom siya ke sumno ke courtroom siya there's intense trauma ke courtroom me mangol siya paske ipesi mutya ko na lawyer siya nga el kan we plaintiffs siya nga ba me in kain akollah state la case nga guilty ka dia a lawyer silang defendant singan silang bill case silang matilga singan mo innocent na mwetlas ke li site lungan na kum nila in courtroom si church na juror nga kain medakos na on gosh pwede masum ke trial el dal pa muguin decide your fate ke verdict mareko na prep na ke verdigan ba dal da kya nakilata siya nga metro mwete aske courtroom siya na kung finli nagasiyum sila Paul nga Paul el siya may na lawyer siya then kan present ke sila nga ki gospel Paing siya nga na manil may scholar siya iludod siya kamalel na should be world traveler siya evangelist siya na Kyle 4 in Paing met tiging andal taga na euro el 4 world travelers el Pharisees ay pe Roman citizens the masya mayokshi ben ako minita ba Paul was a follower of Jesus Christ na Paing Paul sunasum na Rome na el shimus pa ta singa in introduce ilya na sinmatlalal fung ifinan Rome in kan mutawaek prepared a way for his coming. Sibela, Prime Minister ng England lesson na Australia sibela. Na sa pala matsingan na Australia, yes nga un metigil sum. Na matsingan sum dal rela atalanan natin metwel ma al furat forma pakafakwelian we. Fashne Pelsima me mutalaplan si England nga taga na Australia taga na elpa matsima eture matyok wala singe el sum scout dia gawa na Australia lila pi enelia kanin mga kaywa na let us serve as a way to prepare for the coming lal Paul na finan Roma the masima na nansi kuma pa lesum na we the Paul in nalensum under the inspiration of the Holy Spirit. Ilan ka the tafel laki gospel singe ke Paing singe. Manel fin tie fin masel si fena is gonna suffer great loss. The kan si kiyak malmut kan kaya. Na panganen si ma inda kan kalam sishla. Inda kan kaya na naging akalamia Paul ko Saul of Tarsus el pas mosta books ela da singe Asla da singal dolu pas mosta ki asla da longul si na phone na bagyo leng sa siya. Na singal dolu masil Paul.
outrightly kung kaya nakalami mo nilakalami ke sentence ko imit ke Rome Corinth Galatia Philippi Colossae Thessalonica Timothy Titus Philemon ashke sentence ko imit ako minsan nagipuksit ako ng ipru ko lada siya ko and then nakalami nilke narang ako flasang mo ipru mas mo sa sin ke pacl shal si metikima shukleje ka for singan ke ipru vak mo katsia bangali kun ki sendria nara leta si macham no ke polen da koren ke yak lam ngalit ko kun Misla crisis Misla ke mutawaek shun sien yan sin luspa Aquila Priscilla that we might choose ma som begin Rome ke mutawaek upena sil dal ke Emperor Claudius sil akademia ke rek mas ngalay ko fasluo mal mutawaek inara fun matlalanin fakmat kainin som begin we na metto mga akademia na Aquila Priscilla dal ashme business sila dal orek me lom nuk 10 na poli lashpe talagi kano yesin ay bulal dal na Slogan pangan no ye si masang supported lagi ministry lalo say kaya nga kalamila logistic ka nagi ministry mangan asin na nagi cash nagi mangan rapolid for evangelize as a church planter na Manil Reniki and my for nangan ilflokan na usflok planet Jerusalem no role James pa me basta si mam ta Srui finan Jerusalem inge na Asang na pensim sila nge main purpose for Paul's writing this letter inge pa nakalimia prepare way for his visit to Rome na inakalimia na sin matalal fungi Rome nge plan sila din tako nge na staklok ngali message mat ko computer di ko nge na Inoye Paing orela enlist support lalos na ki future ministry lal na finan and Spain ma. Oli lal na ki sumdata Rome dasak delta pan il makat willing he would be there soon. Ashke Rome sapta si fasingal ngisingal doluan akalemike. Si pelal polo pa he knew that Rome was the most important city in the empire. Elitala strategic location jingan. Elvinara ministry lala and spread the gospel. Pangan lala. Na ikipe counteract misunderstanding ma fakyak lekel ka fellow Christians. Na mangan kumkain sumke si korentolo lieke. Kung sumke luo koren saptas ng ngisngal luo ridik kikata misunderstanding yan. Nasin with Christian Fin and Roma, Paul was just a name. Ese na pa Paul. Dahil so na sono in longge luti, ni impact power ke luti lala. Nara, kingafak lang mit paruman, Paul took his time to peel his credibility and authority by carefully setting forth this theology. Ilalak yakashish oku kunene inge norek makun o yana kewa my bill credit lala in academy authority lala na sin walil singe. Na kita ka nagipel sila nga na nilang ngapang pange mga lalfungi kayo. Nara ke il fact lang ngapang pange mga lalfungi sim sila nga katakalala as solidify faith lan met lalfungi male kamit male to ka pacl ke message nga pacl en chige message nga ifinan Rome. Nara takana siya din dala elita pela ashkai si mga fact misunderstanding ashpe inevitable conflicts ma kan sikiak in maston citizen ke kingdom ng God Christ when lulap si bangay Roman Empire bel singe samla el si usla ta singe
Nakalmian pa, Old Testament magay na, Hebrew scripture pa siya also. Gospel, si Rome pang, tapang kachampam kinge. Nara, pangan kata, si Pema, in nalen tako, in malen kain, na tafo na silos. Mama, it's miskilada siya. Nara, brief message sila nga sige ilan kain present facts. Palfakke, Rome siya, fastolo lang Paing saying make win natal. Ilde na masik. Ay lang Paing saying kan paing mo. Make win natal. Siyam ko Jesus Christ. Lem na Jesus Christ. Gail molin mwet. Elisus ta siya sinfulin dalik natal David. Pangan opening sila ngayon. Na fast na kata el so minakalim yun na kikalan wosasya. Napagmaliyak ki, sapta si benangan, fasingalon ko siya kalit ko fact mo, arula na yakin yan wosasya sik. Something mo, el so min spread the gospel la. The paingin kenigin mo lala, nakalan kat na silos, nakewa siya lalalfungi. Na silos nakewa, mamee, lalalfungi. Nasin mo choose met, o eben nasin mo tiyayan mo choose. The wosasya, akalemi makade larin aksiwasya mweta yematal. Napamesya, bakilalalfungi makena. Mutawaek na gisafla, lalalfungi makena. Oana mas la fact, elsya aksiwasya yemtan kat kilalalfungi, famol. Keep the mature. Lalalfungi. Na para fact la massive fun na. Markel fact ke maktolu faslongol. Algos longol ya matekay na nakmanasip na si koma. Pangakong findel lalfungi bakas koking on matal. Na puksing katwine way yata na. Tagagisapta si mit. Nagisapta singal siyan ta na. Mga kumin lalalfungi. Sham kunge sinfulness of mankind. Makuluklash mweta. Forgiveness of sin through Christ. Nanaknas ke makuluk. Gershben Christ. Freedom from sin's grasp. Kati aksikosyo ki kat fakali ki mamatakan kapriga dinge. Mayin kat na kewa kuluk. Wages of sin is death. Na sham kun ben na ki oya safal, oya lang dalignin kat met, presin gibel si mal tram nge, oya ben na gibel fasya. Nara sapta singa luna ke, singa olon ko siya kat na tram kun na ke, mga kumin, oya mga kumin me aske, how to behave. Nakiya ka tram ke, how to behave singa en, nataga na si kom, personal responsibility la siya. Na-accept yan, dada sila nge, personal notes na travel lala malash ke bang. So having said that, pangan masi mga taka na in mutawaek fast na meta. Kikatan malutut siya in kan sham kun metiki kada som na akketeyac. Sapta singal mekor siya it's about living the bliss others. Natikal me pa kadin buya siya ramakuluk mate pangan. Masi matagang pa, takan kyashikat, pangakalamia, way to behave, na oya makatkan ashkia. Na masi language po larik makin ileta kan shralik, strong, nakikokilalalfungi, and weak. Pangshak na katemo me, titi ke sa fama, ki me matalalfungi. Narit ki akalamila, na sielos makko, strong believer, ilos pa ita na pa si kosyok laki si Ben Christ. Na ilosingen, delali na kain akilin, tain na nakin li concerns of others. Inkan li mama metwiyalo sa ashkel. Na, in fact la, ilday kain akilin pe, true obedience, la mataka ke insepay and the conscious na knock
lan guy siemwet. Nara finkade som nage contrast nage strong believers nage los mamanasa. Na los mamanas lalal fungilan. Das so na matanek kikaslan God. Napanangara ilo ship na ke rituals. Rituals pa oye nalyalu, oye makatara, with traditions ma, then a fakti pa epal. Sakot lang gain of ye, but gain de akluki lutilasha. Napangan me masima elakalimigea. Nara konfin fuko ko waklama ko matlalal fungi ko dari si. Na ensi matakana si kumaba nga ko me kya of kya matsiwiyesh makatlimo el manas. Na takana si kadin takana ke fasin ke singal mekosh in kain sham kun in shukin matayin Misla. Na patakana ke me Mwe Read si mga dash ke msingingan taka usya na si kadin kain riti na naknas ngan kain si screen na in ma kakketeyac Aske sapuk si fan na kemen naksing. Isi pa balnata siya. Akyok likatash kadin kain. Tagay ni kain diye. Maluto singa taga aske Rome. Singa limekos. Slack looking scroll lang eh. Rome singa limekos. Dariti fasin ke singal dolu. Akinsewowo ye matniye atiye ko sivena. Fasimit ngan vakmo slakluk. Lalal fungi lash finko na kadin kashelo shamanaski ma tuwash lalos. Kadin diya shigen Akinsewowo ye kat sivena. Akay sisyesh in Akinsewowo ye matwiyesh in lalal fungi. Eramaya wona selos ta inme akketeyac in lalal fungi lalos. Finne kruiselta tia mol in stakluk. Finne kruis elta tia mol in Akinsewowo yal sifena. Oana mas lafak. Kasi nakuluklan mwet keim patati na fak. Manake was assumed then mas lao manutikat. Tagishipen mong fushesh epalaik makat eiske arain arfin shaklash. Stakluk. Or arfin shaklash. Stakluk angin lame sikyaganga. So elelakat seslage mong fushesh mwakeye elanara takosin insese fan nagegos fast tugun mashikashaklan Christ Jesus. Tagos na kayo wafatagay ni gipasha si fan na in kaksakin God papataman lem Lord Jesus Christ. Wosasya na sin matyan matchus. Ona ki Christ elis kawos kosin oyape siya sin siya ng maslawos. Toingi kawos akfalat yakat ng afak na siwos la Gracial taka oana siya mwet kulacnsap na sin matchu inakalemye arulan God enakpay ulayang lal na sin baba mata tamaylos oya benarata mwet sayan matchu ilo sin kaksakin God ki pakoten lal. Oana mas la fak ki mainge nga kaksakin komin maston matan fella nga fa ongyakun onin kaksak na siyum masamas na sivil befak kosmet chan met shu inengana kirin metlan God sivil befak kaksakin lem God kaksakin lem kosmetan fel na kewa kaksakanal kosmet na kewa ay siya loya befak siya sinfitena la siya sifac ileta ka in lemi met chan met shu los fafulia finchak lalos in el. Lelakat, se sistis na ki finchak,
Ilanara ta kosin ting ikengan emistegespin lalalving lowosin el. Ta finjak lowos fa yokyogolik ke kalan man madal. Paing Mwe Read inge and login dia share lasha gatsom nage breakin ini ke klakal me nasish international. Kat kula malap na siyum kat papa ke kastom daga nasish kat treat kin in babal madal na tum kanatas ke pelsingi kaslum magumong yang dari nage daga in akketeyac duti kat aksiwasikat akaikat kat papa da marsin kashaw kilata silal pol na sin matrum pelsingi check na nasish misingi ke kat eken matlalal fungi akollah wiwe faka ke Paing mo singi na sin matlili matlala kat ngushe the kalangan dalominan yurosh in weekad in fact mas was pailom eskat laliki maloma nanaklash intia daganake the custom in sham nasish main custom chicken flock na yung pise ken when the Jesus Christ the fakulo amen kaksakin gat ke malutu chimataga nasish nge siyo yemagat shikega di naleloang na kaya ba na misilipa ni ludigat tavana tariki Genesis na ingin agat shocking ni ke New Testament na ki lata sila Paul na sin matrom siya karangan fela and siya makarangan fela katita ki papanata siya katlong ki may Egypt may Syria may Babylon na Medo Persia na pa Rome. Mapapole siyam na sin walil Rome singe ke lata singe. Narataga na siya ki pasimit nge mafak mo walalfung ilafin ka na kadin kashelos siya manas ki matuas lalos. Kalme kadin alena me Tafan ngati ka kadin ka in akketeyac wish ana kilalal fungi lasha kewa kadin dia shige na Akinsewowo kat sifena mente panganoye malem katelara. So Paul in this case the writer of this gospel or this letter identifies himself as one of the strong. Paul is sifena samasla akiye ka elaklenil yema elsiyesin matlalal fungiko ma elita na ki tatameta manaski menum ka memunguma tasakta keep the major na lang pensing akum taka na ki salvation na ki molelao issues makadelyak makes no difference when it comes to salvation. Nara in fact nara strong believer elos makka tari matanek kikastan kata inte mol na nasilo Stephen inashan an application sila alos in be considerate na ki alolo ka sang lalos masak na manas kapatatyang inaramakuluka fakla aspel mwet mamanas nge and frustrated nara concern chilal bol nge bail mo indafan nget kan met nge in kasha yok elosmen bus na trivial stuff ritual alyalu milo sarama ene na kadin kakashik usyalos men na kimaswaspaya nara fact mo but the responsibility lies with the strong to maintain harmony. Elma makuna kom pangakumin kain shugin ganek sima use Misla sima from kunya kisve singe matayin Misla singe harmony singe yok na in church napa katfinenan ka nagifaksilal nge deklal ki kil sham from kilata silal nge na sin church kelatia kamit kelatia
Kung Mwe Read is up ta on God fosin ke luo lange usma to aslan si sin si. Pangen sub topic silalge kila dia on God fosin ke luo. Na fak oinge matlilia matlala brothers and sisters. Si met fin koneye kya inarakate na makuluk. Kusya molingan eninan kasel aksyo sila ke kasfushesh. Pangin nenay okukua. Tasak tali ko siyang takosin tiya oye persifeyakle. Ngasman sila taon lipan ke nataka nange na si pentakalak na siya talapa. Tas sa payak me nga andaka lutut as a paraprofessional mental health. Na nga ara training sinage oye singe na siya class mga isya ba suicide prevention. Nashkainin oye madal ramay nadal usi kainin me oye ma likiyac kat dila asosso ko finani nadal bangon aurora preach. Na matchingel ta ke akollah na tule ke na spoyak la matchingel sum gashelin tuloknilya. Na pange mas mafakyak nge gashel aksyo sel ke gas pushes. Ngani la likiyac ta debe wala nga naman ano yung pange reaction na kageda. May mas payak lang som el te kaya la siya flay dal tagay na atule. Kesos gong. Napafak nge. Tasak tali ko siyang dagojin tiya oy persifeyak le. Komne siya issue masikyak ke counseling misenge. Let's put this scenario. Matayan siya som may mukul na mayala elya. Na lesom da na counselor singan mukul siya. Mukul siya kalya room lalama. Siyam dem dan singan inkawal patat siyang nake fin busyan mukul singan. Siyurek malan matayan na pa. Sige kumin counselor silan matayan. Mukul siyam na sin mukul. Kosin kasha. Usma tuwas nan sisin siya. Para enina inashkawaklas in Christ. Takikusa inge kos akfalye masaplan Christ. When masima katkanakilina ba, the strong believers demonstrated their spiritual strength precisely at those moments when they are practicing compassion. Bensi makatakalim yung compassion na sin matwiyash makatita mamanasa. That demonstrates spiritual strength lasha, maulingan lasha. Oye singan el model ke Christ ilitala ngakom pengana len fototole. Ayngel matale po leyo tirin kat papa mta intercede kesh na sin kat papa. We have to do the same for another. Uskat men ke fasyaklon vak mo ekay sisish in Akinsewowo yemet wearin lalalfungi. Era maya wona shelos tain may akketeyac in lalalfungi lalos. Ngakom fingatok lamakat met kakilalalfungi lasha must never be self-centered. Kadin kain akilin machiwiyashngan. Kadin dinan ka kashifena. Kadin mot ke spiritual welfare. Lan met wiyasha. Met manas makatakilin. King akum kasha. Met makatli. May nina. Masimain call sila kuman ba. Encourage and build up other believers in faith. Kasha lo sin masyalo siyak nilalfung ilalosa. In pangen call si lasin mayna. Kadinitala spiritual walk singa it's a fine line to walk. Napanangara kat finakalanek matalalfung isi wish mamanaas. Kadin shuk pepel sima kat lima kipel falsi before he or she is ready. Likina ako min me
ale ishlele na sil. Kat akikadi, just being there. Listen to them. Kat shamram gesh, kat shamram gelos, one-on-one. Nara pacl ke fasimit nga lalfu larfin ko, nakatin kya siya los siyamanas, ki matuwas lalos. Katin tiya siya kaya Akinsewowo kat si Ven. Na fakla fin ni Christ, ilta tiya moli Akinsewowo si Ven, oana mas la fak, kaya sinakuluklan mwet keim, patati na fak. Christ was the strongest human who ever lived. Tashakta, eldena please himself, ayashikilanara the will of God. Now, will of God siya, elda ka, mo yatol ngol dolphin fella, as a human being, eluti yatol utafo, luti matamalutut nge. Na, elara lang silang kat papatamal. Pa-fact ke John ako, fastol ngula ako fact mo, siya fact na selos. May mungunak pa, inakos malang silang, el siya sa payami. Pangan may mungunela, magka-fwenyak lalabangan. Inakos malang silang, el siya sa payami. Siya naman papatamalin ka siya. Enak siya fie, orek ma, el esinasig, inara, pasik, yakifin siya singe, it is finished. Ila kalimbi. Siyon ni Migor fastol ngul vakla, may tlogel Jesus, wangin mga kainara ki kalok si Fena. Ngara, nanan kalok fal na ki makadil fak na siya, ki mainge, nanan kalok si wash, ngayon nga siya kinara malang silan, el siya sa payame, at iya malang siya lak si Fena. Ilay pa fak, el siya sa payame elwiya. El tiya na fulia wi ngayon makaina. Mayan pel na kayo wangara mail in si uke. Nara, taka na siya ka dinitala. Kasi nga is not independence from God, but totally dependence on God. Maki el fungyang na payin lalal fungi la kala la matakayurin katme. Kala church siya. Dito ka kimatalal fungi ke church ngayon. El tepe independent. El ka ke mutual interdependence. Katalal fungi ke kat, matalal fungi ngan kayo watagay ni. Nara kaya chamram ki matalal fungi makko los mamnasaan. Katitala, the true strong believer, elos makalal fungi laan, are those who are willing to limit their freedoms. In order to care for and love their weaker brothers and sisters. Namasingan na nain kodiya ki kisamon ngolya fasya vakmo monia klak ketembal lom furin nga oana si kasi nakuluklan mat game patati na fak. Na messianic Psalms gongan mutawaek na sham kun Messiah coming into the world and what would happen to him. Na pasikya kadita na mama kelta ko wangan na malara kuluka insult na tetui inorek na sin. Tasak ta melara he choose to do what God had called him to do. El matana ki makadil sa palmalan kan or relax sa fila. Narksinsiyak singat ako, how much more should we, who are called by His name, also choose to please God rather than ourselves? Napauskat mo nagifasyaga ako, skifak mo, mana kayo was simlen mas masla, main lutikat. Nagisbin mong fusya palaik magat eske, rainas finshaklash. Na mga mutawaek na refer na ki me
mama simle met ke Old Testament ay sam nga jam kun ke Paul jam nge lata singe so nan ke pacl Hebrew scripture mo gana ba Old Testament na in fact la scripture ilta ko in effect had it lasha ke gatta ka in long gun gaslan gata el affects our attitude toward the present and the future. But the more we know about God and what God had done in years past, the greater will be our confidence in what He will do in the days ahead. Kipel sima kadito la me kat pacl ra kipel som la meta. Elusi o yesi ngakum kan lalal fung yalek ko. Naki ma efatako. Ngayon kadito tari ke mawo ma ilara masim lagi Old Testament. Nara panga ta kana sikna kumin. We should read our Bible. Kigat read the Bible na la. Let's do it diligently. Kigat tara kadinak kyok kilalal fungila siya. Nasim God. And lal fungila. The best is yet to come. Nara ta kana shesh. Usina shesh finshak. Usina shesh oy encouragement. Na paila kalimi ke mange taga ke onsugolan dalik na alkora. In fact la king akum ready pacl kadita mamasikiyak malaran sindalik na dala katil wikat. Nara onsugolan taga fact la katil niyan molila lash akolash. Sharula na apkran na sirjin pelin kayok in kashikat. Ke mainge kadefatia na syangen finne kususfela alla mukukle na inen lalmea. Apangan kata mama taka onja kunya inkain takala no matter how great the obstacle is, God is greater. Na ara scripture taka ale yogin kain usina shish mekasi finsaksi. Chimsel fact nakela vinasta lal fungi lal mwet. Ilange metla lal fungi wiya ke kainin mweshike pespes gawos. Kosino eklamo maingi mo Akinsewowo na siwos. Ta kosi tala ke pel sila lal fungi lowos katangla fin mweshike saflaiye mateng lowosa yokalik. Kosin shukya na mateng lowos neke safla. Etia manasla. Ta kosin siwos fali no ya nukewa wangin makos sa falleke. Ipus nga fasin ke luo takay na kalemi na sispe inusi encouragement ki kat papat margin ka sao. Fakla efnakot asun mwetlo na lulap sin mwet lalal fungi inge surrounding katle. Kema inge lalakatin sisla mana kayo Maika ikuskata makulukma leksheni na shukati lalakatin moniak yang nain kashaslash siya anya madasha lalakatin shulie na chisas siya kolkat aksyosil lalfungilash el finne misa fin saksing el tien of lea. Ekispenengan siya lakot na kaya el puler siya lamwekin lan misa fin saksing. Engel matalebo leyot kitron lan kat. Nara takana siya na ke o yangay nakay kat ingan bangon kat katingan siya siya matan kat. Na fakla inge kikadak siya siya kletaririn kat ke sipin lalal fungilash Ash Misla lashirin God, kilem lash Jesus Christ. Kirshipin lalal fungilash in Christ, el pen gat me in palakan langkalanglan God. Siyakat molgen belingi,
Inge katarulan ngan moyen or fin shaklash la. Kadefay base ki wulan LEUM GOD. Katoye pengan ki mwekeyok na shish. Moyen katitala mwekeyok ko orela mateng. Kishbin mateng lash kadel insewo shish. Insewo lalkesh ese fin shaklash. Fin shak singe eti aktuwa shikat. The kadel ese lang silal. Na inkat kingan matal. Siya magkitelal na shish. Nara Paul electionina orela me anan me sin kakin sinasin matlalal fungi inde skin si fena Akinsewowo a masilo sin lin inara apa in Akinsewowo God matlal nara scripture Silpena pangon God nagkikano yang efakla elela God sa ki mong fushesh amoyak kay ilanara ta kusin si fan ki kus fast gun mo si kasaklan Christ Jesus ta kus na kayo afata kay ni pasha si fan in kaksakin God papataman lem nas Jesus Christ nara utaka na siya katin kain mong fushesh Maingin akkay kat kadinin si fan na kadin chiki kadin shukak saksing la sin vastukun shikasak na Christ Jesus ilrela na kasi kapasama katorela mafaka ki papatamas in kasao in ate si fan na in fact kilang silala mayen ultimate source sima gas otako masinil sima rekatleo ikat papa nara para polil para seksin kat inanak na skasha matlalal fungi in kain akollah tutlalo sa in kain as harmony yoga shamram kun nasin ma choose ma Gentiles shamram na selo sik manaslalal fungila elos maka lafa ka background lalo sa gafka status ka oye in lalal fungila lalo sa nakewa in chikain me ukwe shikasak machi sa silrela nara this prayer is strikingly similar to the one Jesus prayed with his disciple at the end of his final moment or final meal with them. In fact, wolacna si makumta sinasig Asang na sielos. Toilos yakkain masifan na oana kingakom masifan na. Ak ngamatay nilos siya mata inga toilos yakkain masifan na the fela fakay nitola kum sa payami. Lakum lang si ilos oana kikum lang si nga. Nara, harmony is not an optional behavior for believers. Inshu ingenegin akmisi. Masing mga kum matalal fungia inanarske. Kadin nutut kin Christ ke attitude lal na sinmet na kaewa. Elden ashalik el ngana kung pashali orela me shishi sienga. Nabafakla doing so ke attitude la koma in long sisi sincere. Nabafakla doing so would allow all believers to join together with one voice. Papashasi fan na si makalimyenge. Me pasasi nganda ka patikin perli la kalimyenge. Giving praise and glory and honor to God. Tinasikom, tinasinsialu, nasinsimatropo, or nasinkat papa sa rekatle. This should be the ultimate purpose of each believer and the entire church. Pange tatngal siya flasi, sipe siya flasi, nasikom matlalal fungiya.
giving praise and honor, glory na sin el siya marikatle. El siya masapay mawin kulo siya fana natin mi siya vinsaksing. Mayen, wosa siya, siya manasin, mwet siya yan mwet siupe. Oana ke Christ el eis kawos, kawos sinoye pe eis siya sin siya, nan max lowos, to oingi kawos yak flatikat. No ana king akketeyac, kola koma pa in glorify, honor, praise God. Katikain profess mo kat matlalalfungi and caught up in dissension, disagreement, or argument, especially about trivial matters. Mama not essential, mama temafal ka din mane, man ka nala molala si bakat ka na kenge. Instead, we should accept each other. Malajin kain sincere. Oana ke Christ elis kata. Wang in one-sided ke acceptance singe. Ngay siya lang at te siya lang. Elis kat na fkewa. All are to accept one another and live in harmony. At one time, kasi pela, katakkalimi kat advertise weakness la sa gitarang ngayon. Malajin kain lang sincere. Pa-content ba with profess makolal vung ilamsing but they are still weak in some areas. Christ is our model of what acceptance means. Fin gumita gemet lalal vung isi. Yok na stature lalki malashkian. El shela mwet. El akfashi be masihama apostasy. It become higher in rank dahil dena wain Christ in. Mayan, Christ is our model of what acceptance means. King akum akilin, when we realize that Christ accepted us as unlovely and sinful and immature, kipel sima eliskat nge, kageliskat katito, na yokle na magluklas, katalemangos na nagimasing malakomin kain, ikesa matash, ikesa matanin siya lang si matlili, matlala, matwiya siya. Rom ni Megos, wason ko siya, nakay kat fak mo, kipel si kat shek na manas, krasil mi siya kesh. Siya matkulo. Kipel makatil pakiye. Then a fact mo, the kipel si kat na manas, ana siya si kom, mi siya, Christ pa mi siya kaya. El mi siya kaya matkulo. Nga kom. Fakla, tasak ta katilak kalimilapan lang sila na siya, mayen, kipel si kat na matkulo. Christ mi siya kesh. Tamit kat met lokaluklan God. Tasak tayo orela ka din met kawaklal ke mi silan wen natal. Ngayon na kat met kawaklal kinas ben mi silan wen kulo siya fan na natal ma typology siya tagagel. Ipreminunilya Isaac ta siya ke Isaac at kainak nas na sikat. Siya ke Ram sa kofina makisyagan niya klem final moria te kainak na sa sikat. Shaket Jesus Christ makifan na wen nata. Nara inge kat met kawaklan God. Arula na kalem na kadefa moliak lakish bin molan Christ. Napangan masima taka in akketeyac kat finip profess makat me with Christian gamatan God. Fela ganget manalipe o yelasha. Na forfashes lasha akketeyac lasha kakare ni makatfaka na gira lasha. Leila Katlen continue to be glorified as Wema when Kuloshi fan na natal.
Gamisya cash. The fact na si was la Christ the go na siya mwet kulacnsap na sin mwet siya. Inakalemi arulan God. Inakpay wulayang lal na sin baba mada tamalos. Oy bay na rata mwet siya and mwet siya. Ilosin kaksakin God ki pakotin lal. Oana mas lafa. Ki mainge nga fa kaksakin ko min maslon matan fella. Nga fa ongyakun onin kaksak na siya. Onin kaksak nge inge taka inchud ba sham gun na ke harmony. Polil ki academy na sin readers nge. Inge orani may choose Gentiles under the lordship of Christ. Tinakal Paul. Harmony siya in orani may choose Gentiles under the lordship of Christ. When Jesus came as a servant, ito ka na may kulacnsap siya. Nasin may choose, inakalemiela, God is true to the promise. Maluan sin may matalalo siya. Nainge, at the same time, mga argument na Paulo, Christ came so the Gentiles might also give glory to God for his mercies to them. Mafak nga. Oye penarata mwet siyan mwet siya losin kaksakin kat ki pakotin lal oana mas tafak. Ki mainge mafak kaksakin ko min maston matan fellow. Mafak ungyakin ko min kaksakin ko. Nara kita ka ngay temana sin choose mo kayo na ingin na extended. At the same time, Christ came to the Gentile. Na ingin na they can give glory na sin God. Kaya pakotin lang na sila. Nara ulela si mga tram kun kay covenant. Madirect na sin patriarch nga. Abraham, Isaac, Jacob. Nag-choose na siya. Kaya sipin ka lang pakotin lang God. Ilorala, he made it available to the Gentiles as well. Ashmit bacon. Ashmit choose. Nang akom. Matan church. Matulong ay na naging na eternity future. Na fin kalang pakotin silang kat ngawangan na kanmya pa kat met bacon, they can receive his blessings and his salvation. Para inge na polil fakla. Salvation siya God offers salvation to the Gentiles. Na inge na dahil wipe kaksakin. Na next na rela final proof sila Paul nga Paul is so minusi me kodie Old Testament passage akos inta ka insang supporti mama masapa kalemi mama mutawek kalemi mama sam kalemi la oleng mata siya ilna pit siya benatarima me kemet Gentiles ispe Akinsewowo siya ka ispe placing siya nara polisom in mutawaek kisam singalal kos wasang alya na ilaksafike esom nage luo Samuel luo lamnga lang kemainge makaksigin ko in marston mutan fel aon ya ko nonin kaksak nasyon oinge stakdo makaksigin ko in marston mutan fel aon ya kun nonin kaksak nasyon ke parallel ke passage ke luo Samuel luo David el pasame sima orela kaksak lang na sin God kesipin kadel da katpapel da kashelin gain kashe langon laliki oye ma soler gain sang me unilye nara pangat pesi mael sa Misla kaksak lang na sin God inka intakape na sin mo Gentiles ngayon inte met na lala si fena na balvakla mas la si vidbefak kos mo chayen mo choose
Inga na kirun mwetlan God. Nara kinga fakmas ko ta ko siya. Kochi mata ka tuk mail ta ka sham gun nge. Sham gun na ke onlal Moses ye. Sham gun ba na ke besi mailos pacl som cross Jordan na ke feli no leanga. Sham ke inakalemye na ke tafung lelan metlal na akkalemi ben asilos mo elosin de sul pergein orella tafung lelan los sifena madel da net taligi kaat adalin de kia la lalfungi lalos sinkat nara pamosisel pangon met bacon be inge and rejoice with the Jews na pile fact espil be fact kaksakin lemkat kosmatan vel nukewa kaksakan al kosmet nukewa ke akkalemiak nge Srui siam madel ko diange pa siam siuk it singalit kor fas sifac la machental ngain wi kaksakin kamet pegangen wi kaksakin kaat na siam siuk singalit kor elale fototo siamin kaksakin lemkat go bange amos stand sana toluke na fact mo kaksakin lemkat kosmutan vel nukewa kaksakanal mit nukewa nara ana in Mwe lut sinasin mo choose nge la scriptures nama takay nakes maganyelo siya Paing na likiyac pe na sin mwet sayalos nge na mayen kat eltena limitie mayen siwo lala kalang si lala maki because of God's unlimited love and extended to all people. Jewish Christian should accept Gentile Christian as full-fledged participant in God's kingdom. Christian ma background la daga sin ma Jews na esamin beji romwe pas ma Gentiles ma converted na malalos ingain eselos. Ana ki Aisel fak ilange. Aisel oye be fak siesin futen adal chezi likiyac. Ele ta kain lemi matsan machu elos fa fulia finchak lalos in el. Paul el kotie faxilan matpala Aisange. Ki Aisia singal sifa singal fakla metro efa foloko. Lensi efa taka ki tokosha sasya siya sin fulintalik natal David, siya mayakal na sin matanvel paspes, elosa tuanin si di flatshel, akflatshel. Na heir to David's throne, mafak mo siya sin fulintalik natal David, pa Christ. Ilata kain karangan Gentiles, siya kamatpegan ma likiyac finchakla siel na pacl siya el fakla elose likiyac lalalfungi lalos inka ke Misaya si mataganga siya pa Christ nara Paul el ke usi Old Testament ngayon sham kun la matpegan nga and that included the Messianic kingdom lan God. Messianic, the Messiah. Now, Christ would rule over both the Jews and the Gentiles. Christ by Lemi, kaya mo Jews Gentiles, na inge na bolin mo, kumusinin na in me accept each other as members of what? Of God's family. Katikan makatalik na din kaat agaten na siya ki mama katashkia inna na harmony napafakla lelakat si sista ki fin shop ilana ro ta kosin tingtingi ke nga na Misla kisipin lalalfungi lowos inel the fin truck lowos in yokyo ko likip kalan ngan madal ay nga na pole jilpe pro ikimet lalalfungi el pro lang leila kat si sista ki mong fusha siya maya kay ilan na ta kosin
insisifan nakikosfastukun mo si kasaklan Christ Jesus. Elden na fakmo mo si kasaklak kum kalan tastalasha. Mayin kat mweta kosita kat futotol. Si kasaklan Jesus Christ pagkadinash kaya. Narakipeding ipolit pro na sinkat insang finshak. Ilosin engan insisis la ke misle. Na oyenge pa vaka. If so the believers can overflow with hope. The finshak makena a hope through the power of Holy Spirit. Kikalan ngan madal. Kalan ngan madal singe inta kain kasha when one fotodoleke that God accomplishes his care for his people. Insang na sila endurance, encouragement, unity, hope, joy, and peace. Napa il fact mo elela katsis ke mong fushesh moyak kay ilanara ta kowoshin insisi fan ke was fast tuku mo si kasaklan Christ Jesus. El den adagaki does not come from our own senses of our experience. Mange matako. Your old Paul min malal fung ikikalan ngan matalin kasika. Napangan malutu chi matagaki Rom singal mi got fasin ke singal doluo siya pangon got ntayin Misla harmony. Because when Jesus Christ will pangon mo choose mo Gentiles ngayon siya papakat nga taga in kasika. Klo malam singat ke malutu chi ngayon ngayon skill lang akan si skoon nga kadin me falen sang kali ta kanila rata ito kun nga akketeyac islak do man ka na aklen ko wasma taga wikat kipel singa natigiga de taga pinamistili panel floko kada kain dok shamram kun ngat pal silas na ki akketeyac kuklal Daniel. Kaya na exciting in kashakat ki inge mutawaek peel the layers ka din ito na ki puksing effect kiya ka. Sistaklu, nangantawek again ko was matagang Tiginalik siya George, Christ came to serve but not to be served. Masingay na nalaan siya. Lumalap tiginalik siya mayen kat falen mon kan lala kuigula siya anak din mo me katsom may tenda kilin kat kanta ara mauna siya kat man kan lala kadin na kadin pange ola niyan matwiya siya lumalap tiginalik siya nga nagilin ko from lanay damdahil fulayin kay ves tuwa lumalap ki ashpelo min wikat amay siwiyas na ko nga pa suwe balik tuwa kaksakin LEUM GOD Nashkilen sa siya, nasiyas na kayo ang matlalalfungi. Lumalap pagi, takain pasisal si Bushe, may pacl mana. Katsom na ke, ipusingal siya, fas, kasi nga siya, nga mo, pangit definition ke lalalfungi. Nga sige, taka nagikatin taka ni Ashke, lumalap ki kasha lowos ki, First pemam dal suka nganin kaya kat kayo. Kataka usain tam lao siya kataka ni alut-luti mayuruwasan kadin kataka ni kaya ipus ngal si first sifac mo saklok ngal si first si tatlawa siyang kaya ipus ngal si siyang kaya lalfungi. Kalman lalfungi pa kadin ito si was kimasi kat finshak na kaya as mo akpayilas kimasi kat ya kindly. Lumalap na Misla ki faxilomwen. Tuwa na si was klo na sinkat gesilen sa siya. Iswi longgas madal kilen singi. JJ aluka klamalap kita kaluman. Kung fact kalim ye symbols makumsingan. Klamalap kita kaluman. Singum ko makalim ye digin Alexa George Rome algo singal siye. Katin tadalane ke
Usin Sangashikat pero Malgosh, the greatest chapter in the Bible according to David Jeremiah. Nganlan ka chak molilak Jesus gimise. Finmatayin kawos na elsiak moliak like Christ fe oyepe eshet mol na ki manos kawul lowos. Kengan lal anin kawos. Glomalaptikin, gloge wasingan. Onsuko matagangan. Dangan suko onma ngako na kalena kain usyepein akkelemye me kawaksilaskan Jesus. Aw. O kawaksilaskan Jesus. Akkelemye la balpas kat totola. Tasakta kat somla sakat somde katakke bemet wies. Nara Patakanasish Kadindaga on Sugon Akke kat Pege walk la malapke Akkalemi Loman Damdal Pedo Sitamsin which you net pick to open assume from Kona come direct Nashngan kaksakin kat Pege the Galoman Akke Gombe Gemagwashkian Romal Gostolingol Sie Coral Diggin Alexia Romal Gosh Tolingol Sie Fagoinge Kat finnan ka gemainge na kayo megat ka in fact. Kanil fin wikat siya ka in line kat. Nara kat kan liela fin kat plus kom matlalal fungi siya. Tu line una phone zima talal fungi umakatangla. Katakilin o yasingan sikyakel long sigel me wetland behela negotiation with pacl got ngema long zema el sapfiakle na isima sang forek long sia dagan kasao me na kalim yikalan got mulaicha pange masimay na nanchikuma kadinita la fingat convicted ki kaslan got na pange makade la kalimia. Makom na lalfing na siwaske. God bless yourself. Maturity siya bang. Aklumalap ki fasingan. Nakaikat pagaywa. Namdal Luciana Albert. Kulo kaksakin LEUM GOD. Wali 2 to 9 ruma. Aklumalap. Besta kaya di kiyosi. Kulo ke maulash. Kulo na sin God. Siya ese katangla na siya skillim lash. Jesus Christ. Siya orange ngal me got fos lam ngalit kash. Atsum na gain usiya ben kashakat. Siya orange ngal me kosh. Fos lam ngalit kosh. Fakoinge. Akollah na sinkat. Siya esi katangla na siya kilim lash Jesus Christ. Amen. Amen to that. Kulo malap ki Fasingan gashikat. Akollah na sinkat siya esi katangla na siya kilim lash Jesus Christ. Kulo malap kade fast limit na room tamda kinye Charlie. Kulo kaksin kalanglan gat na siya ki na nagawa pe katakilin la kum daga tamda kinye akkay kum siya uwan pinne kum si Fenad tamda su Rodney from Alaska. Tuwa kadel wo bel nagawa kaksakin gat ki tagabelomin wikat misingiya na Tamlil Ranger Jack Gibson from Utah. Na tuwa nagawa gasmata si taga Mwe Read evin ka akketeyac selngawi. Selngawi el taga ki root word singe selnga. Kanmen selnga ba curse na sien makatkan sung kunaek kasinga selnga ba Deuteronomy long lalgosh na fasinga lon goshan nagasinga liya Deuteronomy long lalgosh ngan riti na masira ngai samye Deuteronomy long lalgosh pa convin riti fasin nagasinga lakosh
Akinsewowo ba kume. Kadel fa Akinsewowo ye sidisewowo sa lowos. LEUM God le Akinsewowo kum ke fos sinige singalakos. Singalimekos ne ke ungol algos kumeli selnga. Curse. Nara at pinsom na ke singalon kos fakla. LEUM God le fa selnga wi sidisewowo sa lowos. Okay nga ready na ke fos me Akinsewowo. LEUM God le fa Akinsewowo. Sidisewowo sa lowos. Pasingalit kos ke saptolong lagos ke Deuteronomy. LEUM God elefa selngawi ime in with lowos. Oyepe may mungo makosrela ke wita. Na LEUM God elefa selngawi kos ke pasingalal kos ke elefa in sa pasen ni talik na duwos. Fuguni me lowos. Oyepe kawa sip na duwos. Singalya LEUM God elefa selngawi manakewa. Kosara. Nakalman pa ananas inflictions toward harm. May likiyac. Padarela selnga makalamiyak ngan. Afinrakin galem ipsingan tamlikip. Globeke kumsuka kadin kain sisinsikian. Finash pe mut kain akketeyac galem niki naknas tigiye beke chadan. The first met norol diginalik sa church sham alingalon gosh. Na first single sian Shamal ngalon kosh first single si fa inge lutina si ko LEUM God la me kum long singai nara nga fa akos kumin siak na phone lutina si in kulacnsap kom kin si pai amen to that long walap ke kasasingan tiginalik siya lutina si ason sugulal tiginis angela be opet lutina sik ale kasingan pasisel si askein me kayan mo tasong anutiya gelos gulo malap tiginalik siya tanda gloria nimos gulo na malap kigas maul kaksakin God kasa malan God kat mouthpiece siya na inge tafala na ba na nga kat nga siya kalan ngandal lan God in kol God in akketeyac. When finwangan kalan God ki makatash kaya kat fotola na pay siya when God lulala makasla esum pashalan siyan mwet at chicken folok no yorod pisya. Na ba na nga kuflak siya shaktin gastan God ale take it dearly mayan our testimony la shifen na magat lima maki kolang takotin lan God. Gulo malap ke faksilungan tamdal gloria nimos na may faksi to kong ito kayo rume tamdal tamay and sikra gulo na sin God ki God ko in si fil siya sin siya ki gastan God ki pelsinge kaksakin God ki was kiwa gulo malap kas nga to kayo akkay God kiwa gulo ki fakluman tamdal tamay Tuga wigat yang bangay tamdal cheni sikra duom medin ke lagawa. Lo malap pe gigat ni kumyako tamdal cheni nang pelas na yuru asyawan. Tiginalik siya tawag abangan tuwa na siwas prescott lo malap ki kasalumpel lagawa. Tigin Burley from Texas tuwa kom ano pa Kosrae Online Ministry previous in kumbangan kulo na singat ke mulash kaksakin God ke manakewa all the glory to the Lord masil vaksaf lang all the glory to the Lord manayok sipesi katfin masisikyak nga siya nakatpangon mo managik kala sivena kay tala sivena God sivena kiyapi katle inna all glory praise and honor in some in God. When wangin mga kumganarela without Him, kat finarela ma without Him eten nakawil. Nara inakas makinig at kipsingan. Kung malap tigin perli. Lanay tamalel tigin bolin tuwa kaksin kat kimol wolash kaywa
Kulo kulacnsap proi Asang. Kulo malap tigin bolin ipsi metlash kish bindagalash pinganolena bain wiowos proi. Proi ke mama pressing issues marsh. Kaksakin gat yok masimit. Kikashalalgi karangan yaklalgi muljinge na siyashkewa. Ipsi tagoan ba kattagan wiowos proi. Proi singe kattaga daily prayer inge Asang nasil. Manakewa ma katliye ma kadin na kashake ayok in fact pilo na silge mullash kewa. Som de kuham Belgium de gange tignis CPU for 1107 ipru agor fasingala ko sa kewo katsum nage ipru akors lada singan den akademia classes Misla panangara katliye na mo kasi masim lagi pabal si meta fact makatsia God inspire na ipru agor fasingala kos fakla oshie met tol velatla Lord Jesus when na din God siya sumdari na ingasao yen ka de lashwe kimaing elila ka din shuk ya kallal vungisi sikat fakakke kulo mallap masingan akalemila Jesus il met tol velatla nasi na ensima sien ma tagan kashigada lemisili panel sham kun ke week singe na ke masapa na langsi katlom kin sium kewa kinganum kewa eki kolum kewa na langsi matalan lom singe na ke katlangsi kat si fena akketeyac si malta ko akketeyac ke oye singe kita kana sistatiya si tolfulat na singe elta kati akketeyac siskatin kalim pena kela kisaksin sugongan masap si mayo kemit nga taga ke lang si kat kensium kewa kenganum kewa eki kolum kewa na inlang si met talan lash horizontally vertically bangan lana saksin sugoa Jesus pasam ngan na yan si mata ka elikesta na siknge pa ifuka chia si ta ramram ke lensapat ke masap sasyangan because Jesus is Sabbath. We rest on Jesus. Superiority lang Jesus yapangan. Napanang Jesus si fan alvak mo. Sabbath is made for man, not man made for Sabbath. Pangasima makadeta kay nakataya. Kipelsa. Ingain kat pilit na gilayer si mama scripture akalimyeng. Akaksin kat ki may distinction si ma lemisili panel dawak na akkalimi na siyashnge. At sum nage matsi mata ka dakonge pa namdal bit O.C. Thompson the duo pe akaksin Elsia flete na ki kolyak wolal na siyash. Katsifil ilya kesi olutu sa asya. Kulo na wiowos matuti aru Paing matagewa. Kulo malap kat orek malasha anak ko sa kulinan kataga penganalen ikan mante an kataga front load ya malututsi kiwik singe ma alukun ya kisenrian na mante pangen naltudangin Tuesday an kataga orelak no kon ki mante Tuesday devotional reading an Tuesday kataga ke akketeyac ke Wednesday tasta na ba musienge kataga musienge na akketeyac Friday sette alitu si sekle kadinda ka mutawaek ke overview ke tenel amda ke sapta si vashnamit inge nusi kadin peel the layers na relak connection la na ke revelation yala na kashikat Ashpe sige male karngun gat ki oye mga cham kun na get diet lasha. Yataga ki
sapta si wasinga luon. Masingan nga excited ngan si wala lemistil liban share ke moyen. Arlena kashi yagi nga struck down ki me kidney ailment silak mga kalimima me apan mo nalikinge. La tight silan gat nga nan nagel den aloing nage in kashi. Na barrel daga da shamsham kun nage plan siu ka maala masinga alena akollah mila manos. Baila year. Katlang si man. Tab kadita belak futudo yila ba moulash. Kinga fakange nga fakia fakla. Ala year be man leshika. Masi sogas nga kalimita. Folok na gidanil kadal look forward. Kaya kadita ashbugin pala. Folatli mekos. Isaiah, Jeremiah. Jeremiah sumosla. Lamentation ko yoksha. Ezekiel Daniel. Napanengar ka dito ko mdo ki Daniel ki gasalan kat. Wiowos na si mataga wika demet nga badam dal kenye Charlie. Lumalap tam dal kenye tuwa kulacnsap kat ki wolacna. Ngan patadinitin nagi me saplayalil nagi mamasud dito ko. Lumalap nga mo aspenasanan message mata ko kadin me kal gamdaw ke room tamal keep lumalap na si was kita ko ni misingia lumalap ranger Jack tamdal rina duwo lan ruma kaya kom tamdal rina lumalap ke nagapeloman tigin chem kin makil duwo kaksin lim kat ke was ke parak na kalam gulo Ranger Jack, lumalap, kaya akketeyac, sil ngawi, alina kalem, tarlena, lumalap, na first si patagangan lemistil liban, Revelation ng luo, first singa luon ki singa lakos, tagaral tamle Chauncey Wakik, Mr. Liban gom, Taka nagipitsya na lumalap ki. Ani magkaya ko. Lumalap nga somra la flok lumalap kam all down the fort ni kapel singa and we come really reflection on lo for singa lo na ke singa lakos. Katakat? Chisel fa ko sin long nga sa na taka. Nga us Malenin sang na sin kaisye mwet fang na kere malal. Nga alpha omega, masi met e masi tok. Mutawaek e shafla. Inge lo siya olla nuklalo sin nasnes, talo sin kain mo ke fako ke shaklan mo. E ilya na ke motanpot na sin shitiyo. Again, katliye o yangan na ke me Kosrae ke Genesis katagalye salvation taga ke kaping pacl bangan means bangan linear history siya matagal ke me salvation siya mga akalam niya taga Jews or Gentiles alike believing or a la church the lad for me so ako lang malap ke forcingan Like lumalap jel namle chance modela siya patagangan shakin mo suwa pang kulo malap Gata ka bagi revelation ng alal fungi mo aspe maikekla na sishke OP ma akkalemiyak ngay lumalap tamle Shalom chance glory be to Almighty God shalom. Tamle liban kulo chance walker allness peace kada fa me pop shalom singan kan ko na ke na tamdal ju yaskan pangan email ta ulang tamle Upert lo malap ke aslo usan atigin gom kulo malap ke mana ke wa ka ya na wo wa ka long flow ale kulo malap ngamay pangan kaksakin ka. We met last night. Kasek wolacna do ashakola lomge
Kadina Srui. Tingin naman ito ka na saptashi mit ketenil pakatesta ka ronge. Okay. Ash me kulacnsap ni kaya nganti saptashi nga lunofon pakat kalim kaya nganta nage force longol siya no phone pataka ka saptashi mit ngan. Wow. Kadeta ka na ispellas ka tinakate yan no phone na siya kadeta ka na kaya met your team relasyon outline an kaya date author kain mga in historical context nakataga force siya ni kaya longol siya akketeyac. Okay. Nga mo siya pe likiyac pena kapashi pena na kaya may fasya sa ka revelation ngan kada mata ke pu siya nga sa pel siya may kekla katinsom na kaya revelation kada usi piecemeal pena fasya amain pangan mo iya kanin kalam siya fan nga kumpay kay nakketeyac yok man mga ni kekla na siyang kunta ka med pangan ka forget alam mo agena kadin askira buksifan na bat fasili lulap nga kikasalan kat ang initalas kat totally reliance on lulap God gashikat now napana nga I look forward na ke ale insiya akollah na ke kadin ko dive into it gashikat lulap nga mo pangan na ke dakolay naksa fila bange nga mo malutut siya nga taga nasikma si mga taga lutina yok kaya nga pa mga kuminkanak kay Matias molala siya nga bagat yok taga na kaya akadi na alam mindful la wangan siya ma kat pacl siya kan tinanakmas na sikom kaya masing nanyoros ka din ngayon gasas na rol inkain alena ito lal son nasiscatle el wikat la mesikyakin mo lasha mangad ma elitake kadinan daga na yorol from nasil nan gashikat ke nan usi freedom sing nasis nga pangag from namin kaliya lago nga sang sila misli liban nan gashikat kaliya kanila siya abang asi unso ko injang fashion claro. Alam mo liban kaliya naging private lulap. Ay lulap. Kulo tingin. Kulo ke. Akketeyac ma tagay kakla na siya kasi gas mo matsi berga kas makinya kad wana tingin na kalam yung wang na pa ma chicken na nas na ke. Bash penta kasi. Tako silang lem ngay. Minsan siya kaya na katagali force si mat tamil si wes ngan likiyac ke reflection long lu force ngan lu gan siya la ko small la el ta kain shuk kachak na kayo in molikatla nalira la tarin ke nagin mo alora la nawana son tolu singalon ko shakalam mi Wat nagawa sa live ng Fatima siya face mo mapat. Namle siya na taga palaki. Pange o yali siya la palaki e. La taga me shuk masingan katintili. Pange no ye kikiap la siya tan. La taga naik komawi mamakuluk si pamre lang. O mem tim may ka. Som mo. Teacher fact bring it to me. My yoke is light. Pange o ye may nagadinas kaya na. Me, ito kikiap magandali ke ye ekias masom la namising means of self-efficiency la kung payak pelegas tako na ke. La kung me sakar kusoy kas makum ralagin mo luman folok na kaya masin. Wen in met fella kain moligat le Jesus mo kayo. Pa machiwa si fan. Siya tako ke fute na ke Genesis 3:15. Kapag liya na ke wala la may taking na si Abraham may shit. Tako kalim ke me o yan na kayo ma tako ay siya may pala ni ke wala na si David ni ke so leya Jesus ke mga.
makay na paingkenek so kung wang ingkenek siya. Na siya ka dagarin Muta na nan ka mwet. Masing na tuwi. For the last 40 years, katakam ta shown mal ingkenek mo lasin paus. Tuwi masing ang masing fala tuwi. Kada sa mga la Jesus mo na pakanela. Masi fan na tela. Masi fan blaspheming of the Holy Spirit. Kung may sum nagkikasko, if mo kasko kaya malangan matal. Na if ngum sum liya context lan mangan, ito kada na you are refusing, you are rejecting, completely rejecting that Jesus paingkenegin Messiah. Pama-choose kan rela, tal rela masingan reject liya the likiyac plan man kaptakan yun siya the Gentiles, tago kay Rome sapta singal siya. Branchingan kapatla, branch sashi, while branch is the kapatchang nake Gentiles that are included in akketeyac in fact na sila prema. So the means of salvation cheng na manchin fell on the phone. For God so loved the world that he gave his only begotten son. May sang siya pang one modo. Sang yela makuluk na kayo fell. Kadin man, kadin for lao yak lalal fungi ismul mapat pasano floko. If you got the sound of loxing, nakade patatyang nake, oh yeah, si masyetan nilke kadin well so. Syetan nila tatari la line for syeta foto lulupu fane well so. Make recruit as many people in this life in well so. But she shall give us life more abundantly. So in keneklu ma shalay akeral Abraham nakel Ishmael, Isaac, siya kapisyo mangan, kumetagap na nag-predestination siya makalim mo. Election reprobate. Siya lead na Gavin, siya lead na L. Pagkatash kim siya nga. Ingeni korsik ko, ingeni na, parparsuko. Aro ka din, si Bakes makinyagat ke pakatay nyoklan kat na shares, akwak laling nga, blueprint laling nga, reklatari. Reklatari kat, nakaiwa ko siya, inta ka shoot, ingeni ko. Pakotin lang yoklan God. With that said, and ko march one nas we got broy. Fashion glasho. Got broy. Oh, got flat na losh. Got chid bet na taga in kaksakin kum ke pelching. Au si liusom la kum si peliti got. Inakes makinya got ke walay la lum. Kum got walay la si ma tuku ke execute covenant law. Nakalim tari masing ke umtaga. Ya tau sinyo somla kumak frashila masing makum palye Emmanuel. Eldaga laman mwet. In som na finchaksina. Len mi siya ke makulukwan fel. Ano kayo? Nakachuy kaksakin kum ke mo. Nakayo wakat flatin. Nakatina deserve mga kesyaben pakutin lang yoklum na siya lang chikawulum na sin felan rewa kum ralan kenigin mo. Siya falya na kay siya sinipas na siyum in pel na rewa ke mo singin kaksakin kum ke. Raga chidba pang na siyum kaksakin kum chidba kay fe malalap siyum. Talang pakutin yoklum in alay yok siya kay siya na lay kaskat lagay siya. Kumtagay moligat lesipang. In akakat lakay wanage floksing. When a chisha sila kalamika son sapta singa lako fos na gatol. When a shita sugun na sapta ako fos singa tolu singa lalko shakalim. When a shia koran singa mekos. Fos lamal shina galam galako shakalim. Utakyak shiba. Sonol Jesus Christ in pokanya nga wena fostol nga kalamya kadin welal som mol mapatpat na oya si fun na kadin ako lang nagyaw pa
Son singalakos for son course. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Jesus Christ man ganigin mo. Na manasak fresh in cheers to ganin folok na rol. ACL kepelching as our Lord and Savior. Katinako lang nakiflok lalo. Kaya ta ako kadin we akos na kaya saplom na siya kay shimot lal tumigay. Wala metulong lalkos. Fashing lalkos long wala kalim. Great Commission siya kadin firmly stand may boldly proclaim gospel. Good news. That Jerusalem larger all the way. Nake Judea large, nake Samaria, som nake to the ends of the world. Fakat, or makin ko nake wan ka sa fella, wan akong promise ka. Akatin lalal fungikom na kume wikat to the very end of age. Kat kulo malap na siya mukat flatten nake wan na yung Jesus Christ. Layla kadin mata ke masap si mayoki met, kadin lang si kome met. Ke insias kewa, ke nganas kewa, ke nunkas kewa. E kadin lang si pametalan las wana kat lang si kat si fel. In wangin mata ka met ligi ko, ke mo singe. In kong patakay met. Kat flan na namnas. Kadin de forsiak na ke kikiap lan fela singe. O kadin si ko wina lang si kome met. Wangin mainan taga met ligi ko. Namnas Shrigatle kadina ramana kay wana nasyum. Sanctify, set us apart kadina le siye aro rep malo. Kadin long Genesis nega Revelation magain. Kadina aro rep malo kadin uke wana tung Jesus Christ ke molsing. Na napain wan masyaya. Pangakula pa iya. Kat siya na masyasing kasao son of Loklao. Yang also natin pang makatero. Katusye na government in taga liti malom, mwet in taga liti malom, kat flat na namnas flocking cut. Flocking cut na kemapayalom kepelching. Sisak du clash, flocking cut na ngan nomin pain cut. Inte aquaklan fashion, aquaklan mwet, ay ngan matali siya matsisil fat na siya Nicodemus. Efin kat ke ilya na keto kasalan kat ini na kadin si pay suslet yang ngan kat. Na manas kat flat na. Takadin na lekalim ke me kalin men alu ke ngan pay. Takadin na lilin kenik langkalan lom. Takadin invite as many as possible na ke body of Christ. Siya pangin remalan metlalal fumi. When ma kalimia ke saptas ngan mekos met ko in lalal fungi nalle akkaye siesin sie edify one another na manas puro proilas flowing kat na ke mapayilom taganing tapan mo na ting Jesus Christ when fortune ni mekos ma langment might in keep their lamp burning siya signify ngon dan siya na in kadin pel na kayo tagadin molingan men molingan na pa molin ni kwa mi siya na manas na siya papa flocking god kepelching fashion class asin in pom flocking god dito inoy lang silom tagadin taga mutawaek ke pacl Daniel kadin alili that Daniel was in a foreign land but he continued to obey you. Why not God? We saying with Christian, we are sojourners, we're foreigners. Kadin mata na kya kwaklom lalal nila we kadin pel na kayo. Think God we got siya gan line God. Kat pro kaksakin ko kanin Jesus siya matlang lash. Amen. Amen.